večer, dobrodošli u podcast Podrumcast broj 2. Ti znaš kao ovo? Znam. Ha? Znam, cijeli život govorimo kazeta, onda se neko sjetio pa rekao da je to kaseta. Znači nikad to nije bila kaseta, kaseta je bila u vojsci ono gdje držiš stvari. Ovo je bila kazeta, jak se sjećaš one reklame. Da. A znaš kaj je ovo? Nova ploča i kazeta. Da. A znaš kaj je ovo? Olovka. Koja? Nije obična olovka, daj pogledaj. Ovo Faber-Castell 100%. Ne, pogledaj, da, jesi? Drveno. A kak, ono, HB, dobro, ajde, HB, daj. HB, da, polumekana je HB. Vrati, gledaj, tebi ću dati jedan zadatak, ne, kuviš. Ako znaš ovo vratit natrag, sad onda mogu početi tom pričati, gdje si ostao u tom stoljeću ili kaj. Pa dobro, a ja ću pozdraviti gledatelje dok ti to složiš. Ti nemaš klinca u stoljeću. Dakle, dobro vam večer i dobrodošli, sa mnom je Zlatan Zuhrić-Zuhra u drugom podcastu, Podrumcastu, kao što rekoh. Vidi ga, znam, majke ti me nemaš. Kaj ste završili? FER, ono, jel? FER. A ja sam mislio da javne osobe ne završavaju fakultete, nego ono, kao... A neke javne ne. Da. Evo ti. I sad će raditi. Ma nije nevjerojatno, ono, fakat je složio. A si Žilku koja je kazeta? Ajde pročitaj koja je kazeta, molim te. Vidiš. Dre Electronic je... Da, ima sam jednog frenda, to ti moram sad reći, kak se, znaš, ono, svi su imali kao neke uzrečice. I on je imao jednu izvrsnu da ne opsuje, uvijek se na pol zaustavi. Pa di si je... Da, dobro, sad molim te da večeras, da, kultura dijaloga, molim te. Apsolutno. Dakle, prije svega, pitanje. Molim te da se predstaviš, kažeš koliko imaš godina, nema lagat. Ne. Koliko imaš godina, ne. Tako to. Ja ću ići korak dalje, isto zbog ove divne akcije sad u svijetu, da se ne dijelimo po ničem. Znači, ja sam Zlatan Zuhrić-Zuhra, rođen u Zagrebu, u Petrovoj bolnici, nedonošće, znači rođen sam sa 7 mjeseci, imao sam 1250 grama, skoro sam umro, nije tad bilo inkubatora, držali su me u kutiji za cipele u kojoj je bila žarulja, koja je tad grijala palčiće. I tek zaslugom, dobro, zbog toga je me majka kasno rodila, 43 godine, i onda je bila i ona u opasnosti i ja, međutim izvukli smo se obadvoje i tad je to krenulo. I onda je započeo moj život. Drugo, da otkrijemo sve karte. Dakle, moj otac je rođen u Bosni, u jednom malom gradiću Cazinu, koji je blizu hrvatske granice, oni to zovu sad kao to je u blizini Bihaća, pa je to taj dio zovu Krajina, pa su to krajišnici. I onda je došao u Zagreb studirati odmah poslije Drugog svjetskog rata, ili otac rekao, bilo ih je ko šljunka braće, i onda on rekao, ne mogu, ja hoću biti, i onda je došao studirati strojarstvo, družio se s nekim kako je bio kao zafrkant. Kažu svi, naslijedio si od oca, mislim, bez veze, ali dobro. I on je bio zafrkant i onda je tako ispričao neki glupi vic u kantini Strojarskog fakulteta i onda su i njega i sve te njegove zafrkante, frendove otvorili na Goli otok. Tamo je bio 1 godinu i pol dana, vratio se, nastavio studirat i s obzirom da je bio moje visine, a imao je 43 kile i nije imao ušne školjke, jer se tad nije bila ZKP biti na Golom otoku, onda je majka, koja je starija od njega 8 godina, joj je bilo žao, a ona je radila u dekanatu fakulteta i onda mu je nosila šnicle, bilo je žao, a on je pored svega još imao vedar duh i tako su se oni spojili i u toj ljubavi sam se ja rodio i živim u Zagrebu od onda. Prezivam se Zuhrić, naravno po ocu, pa je da bude kraće, u srednjoj školi su me počeli zvati Zuhra, tek sam poslije shvatio da je to u stvari žensko ime, najčešće recimo u Pakistanu ili negdje, ali me to nije smetalo, ali su zato svi to koristili da govore Kej ti Bosanac, a ja, znaš, a ti jedan ja Črnomerca. Ali dobro. Ja ponosno to govorim, otkud je otac i sve, ali znaš šta je najgluplje? Evo, koja je tvoja zemlja porijekla sad kad bi išli u neki korijen? Afrika, da, Gvineja, točno. I sad sam mislim da neko veli kaj je Afrikanac, a ti rodio se, živiš u Zagrebu, kajkaš bolje nek ne znam ko i sad kao Kej ti Afrikanac. Znači, ja ti imam drugi problem, ne? Meni su ti otkrili da se zovem Ruždija Hamed Bangovra. Znaš, Ruždija, onaj po dedi, i da imam tu sanđačku krv, jel? Crni sanđaklja, pa da si bijeli sanđaklja bio opasan, kamoli crni, strašno. Ok, ajmo odmah riješiti ovo pitanje, čisto da ljudi znaju da ti si zapravo apolitičan, jel, ako se ne varam? Pa zato sam spomenuo ovaj cijeli uvod, zato jer, naravno, otac kad se vratio s Golog
kako su mu leđa bila lijepo zravnata s letvama i s tim, on je rekao da ne želi uopće da se u njegovoj kući gdje on živi priča, radi ili bilo što čini što ima veze s politikom. Iz logičnih vrlo logičnih razloga. Tako da smo stvarno bili apolitični, njega su poslije žicali jer je bio spretan inženjer, da se učlani u partiju, da će napredovat, i onda je onak ponosno rekao, pa kak da se učlanim u partiju koja me tukla. Ne? I nikad se nije htio učlaniti u partiju, tako da, kako bi ti rekao, evo mala jedna, kako bi rekao, crtica iz života ti promijeni kompletnu sudbinu. Znači, on kako nije htio ući u partiju, nikad nije mogao toliko napredovat ko da je, nije smio biti na sastancima, a radio je važne stvari tipa koksara u Bakru, ono, sve dok nije bio sastanak CK. Onda je on morao izaći van ili nije član. I tako, kako bi rekao, to te krene ono što se kaže prcati još u početku i onda ti promijeni sudbinu, mislim, na neki način. A onda se ti digneš se iznad. I znam kad sam počeo zločiti sa djeci, onda je rekao, sine, ne čačkaj mečku. Veli, ako mi samo milicija dođe na vrata, tad je još bila 85. 6. Veli, nastradat ćeš i ti i ja. Da kažemo za naše gledatelje koji su možda malo mlađi, pa ne znaju šta su to bila zločesta djeca. Da. Dakle, radi se o kultnoj emisiji Radija 101. Između ostalih, da nikog ne vrema. Dobro, da nikog ne vrema, ali u to vrijeme ja se sjećam, vi ste stvarno počeli pričati neke stvari koje se nisu smjele baš pričati, kao svi kažu da se nisu smjele pričati. Da. Ti si ponosan dobitnik nagrade 7 sekretara Skoja, jel? Da, kao član zločiste djece. Znači, tad su nagradu 7 sekretara Skoja su dobila ekipa zločiste djece i tad su bili svi tamo tadašnji aktualni političari. Što je stvarno čudno, jer smo po njima najviše drmali. Nemoj tako pričati. Nemoj tako pričati, dobro. I to je bilo čudno i na ono što smo ponosni danas, tad je bilo malo. Znači, mi smo dobili privatnu tužbu od gospodina Slobodana Miloševića 90. godina, jer smo radili, između ostalo se govorilo kako se glasaju žabe, bre, ljubav i sloba i tako. Bilo je nekih napada navodno na njega. On je to, sad mi je prvo interesantno kako je on to čuo. Mislim, tad nije se 101 slušala u Beogradu, ali su mu dojavili i podnio je privatnu tužbu na iznos od ne znam koliko za uvredu časti. Sreća, mislim, onda je već bilo tako vrijeme da je gospodin Silvije Degen došao i rekao da sad ćemo mi njega tužiti. Uglavnom, nestalo je to, ali postoji faks, odnosno faksimil, kako se to tako zvalo, gdje on podnosi tužbu protiv zločeste djece iz Zagreba. Dobro, idemo sad, ostaćemo malo, moramo ipak ljude upoznati sa tim vremenima, pa ćemo ostati oko Zvečke ćemo se malo. Ja recimo svojim klincima kad pričam da se morao prvo, nažalost kako su bili telefoni, onda nazoveš, onda ti obično starci to zatvore, onda ovako kuckaš, jel? Sorry ako vam to smeta u režiji, i dogovoriš se sa curom i onda dođeš na Zvečku, obično je pod satom bilo, jel? Uvijek, skoro, pod satom, 5 samo ljudi. Nisi mogao nigdje. Da, svi su bili tamo, tako reći. I obično se s njom ne naćeš. Ne? Ajde malo samo iz tog tvog kuta, jer ta generacija od 80-ih, recimo 81. je krenulo pa negdje tamo do 90-ih je bila nekako možda najluđa i najkreativnija. Pa ja danas bez ikakve ustezanja tvrdim da je to bilo jedno od najljepšeg doba uopće u gradu Zagrebu, ako ništa drugo, da sad ne širim priču, ali mislim da je to vrijedilo za cijelu Hrvatsku u odnosu na ostatak, da me sad opet ne uhvate da sam jugonostalgičan. Znači, od 80. do 90. je bio jedan period vrlo, u stvari, čudan i čaroban. Dakle, tad su nastale hrpe bendova. Tad je Dino došao sa funkom, niko veze nije imao šta se događa, bilo je super. Dizalo se na sve strane, mislim, mi smo surađivali i sa Radio Študentom, znači kod nas je bila Radio 101, u Beogradu je bila B92, ja mislim da sva. Znači, to je bila jedna, kako bi rekao, entuzijastična grupa ljudi koja je stvarno htjela nešto promijeniti, a nešto se i događalo. Mi smo bili pod kapom kao komunizma, otvorio se Benetton u Zagrebu, svi smo to bili pred Zvečkom, ko je pitao koliko... Jesi išao u Trsto? Pa normalno. Koliko si uspio trapiti? Čuvali smo kutije pljuga, John Player Special se čuvala, kad isprazniš kutiju, metneš na ormar da se zna da si imao. GPS?
Da, i dobro, bili smo zadovoljni s malim, sitnim, lijepim stvarima, ali to bi sve zanemario, nego je ta socijalna komponenta, svi smo se znali, poznavali, jedni drugima pomagali, mislim, bila jedna stvarno krasna atmosfera. Imam već nekoliko pitanja za tebe, ali meni je jednostavno interesantno da si u svojoj karijeri, inače radiš sinkronizaciju crtića, bio si Johnny Bravo, kako se zove? Je, Johnny Bravo sam bio, to se čak, nisam ja to puno nešto razglasio, ali su me skužili i onda sad ne znam zašto, evo čak i ova generacija mog sina stalno govori Johnny Bravo, jer Johnny Bravo je u engleskoj verziji bio više nešto kao ljubavnik, a ova verzija hrvatska, ja sam ga više navukao na Dubravu, malo da je ono. Kako je to izgledalo? Pa on disi je, Dobro, sjećam se. Spomenuo si sina, moramo to sad sve riješiti. Ima jaz generacija ili? Pa ima, naravno. Mislim, ja recimo kao Ferovac sam bio isto gadget freak, pa i ti si ostalom. Znaš, mi smo tad, ja se sjećam da kad sam dobio od starog onaj ZX Spectrum, ja sam mislio da, ne znam, mislim danas da ti čovjek donese ne znam kakav kompjuter, ne bi bio toliko oduševljen. Igrali smo one Space Invaders, ja znam da su mi oči krvarile po recimo 72 sata u komadu, jer se samo program učitao nekih 300 s kazete. I onda dođe na 98% kao error. Samo izbješ si oko. I takve nekakve, ali nismo bili ono što se kaže budale. Mislim, znali smo koji tramvaj vozi gdje, znali smo brat trešnje od susjeda i ovako. A sad je nula. Sad je neko drugo vrijeme. Ne, sad je, ja velim kojim busom, pazi, na istoj smo adresi 15 godina, znači, on veli čeka da pogledam na Google-u, pa kad nisi, jel možeš zapamtiti ime autobusa? Ja ga znam, nisi se nikad vozio, 203, ti vozi po Bukovačkoj. Ne, sam da vidim na Google, onda velim kad ti dolazi bus, sam da vidim na Google. I onda sam skužio, najveća, nije kazna ono kao, ba, normalno, on nije ni čvrgu dobio, znači nema sad više batinjenja kod nas. Ali ja sad imam tako misliš kod nas, pa nisam. A mislim, mene je stari znao nekad, razbit me. Ali znaš na koju foru? Kao, kako sam bio stvarno nedonošan, bio sam, to sad teško zamislio, ali užasno sam bio mršav i stalno sam bio bolestan. Znaš, ono mandule, stalno padno. I onda ste rekao, odi van igre se, ali nemoj se uznojiti. Znaš, nemoj ludovat, nemoj se uznojiti. I sad normalno igraš nogač, mokar si ko pas, kad ćeš se osušiti i onda se ukradeš, znaš, uđeš po skrivečki u stan i onda se čuješ samo starog, aj dođi malo. Nemoj tata, tučeš me, ko te tata tuku? I onda kad dođeš na metar, zidarska, ali ona, imaš još da su se uši spojili. Dobro, ali nisi loše ispojilo. Nisam, pa ne, nije to bilo. Da, ali to danas više ne možemo raditi i to je u redu. Sad je osigurač. Osigurač? Znači imam onu ploču s osiguračima i ima točno njegova soba. U njegovoj sobi ima opreme, ja mislim da onak, da dođe i Bill Gates bi rekao, opa, znači 4 monitora, grafičke kartice su takve da se vodom hlade. Znaš, to je sad sve, radi nekih kao igrica, dobro, tata je rekao, neka, razvijaj se. I kad je to sad sve uključeno, unutra je 80 stupnjeva, radi 53 ventilatora i to, i oni su u takvom zanosu, kužiš da ti, možeš ti sad neš rad, daj prestan, to ništa ne pomaže, nego L5. Tras, i sad kad zavlada mrak, ja ti ne mogu pisati koje su to face. Ovako. Da je to meni stare radio... Šta je bilo? Da je to meni stare radio, meni ne bi našao 3 dana. Pa da, nije bio tišnik kroz prozor i... Inače, da ne sad ne ispadne, Luka je prekrasan dečko, upoznao sam ga, bubnja. Rock Akademija. Vjeko, pardon, Lukač. Nema veze. Samo da ti velim, prošli put sam ovoga Borisa Jokića nazvao Goran, tako da... Ne, pa to uopće nema veze. Ne, Vjeko, ali je, da, ne znam na koga, znači ja kad potegnem, ne znam, 10 koljena unatrag, nije niko nikad bubnjao, ja sam mu isto tako ga lijepo zamolio, ja sam mu rekao, sine, i frula je instrument, i usna harmonika je instrument, i imaš maestralne ljude koji sviraju. Ne. Veli on, tata, ti to ne razumiješ, kao treba se pale na bubnjare. Jesi on možda neku, kak to? Pa rekao sam mu ja, glupsone, to veze nema s tim, to ima samo veze, vokalist kad završi ode, gitarist metne u kofer i ode, jedno ti ostaneš konju, mali poni i rastavljaš bubnjave, onda te ove rebice naravno sastave koje su ostale do 5 ujutro, di si, kaj si i onda se tak, ali dobro.
idemo sad na ozbiljne teme, ne? Baš smo bili prije, mislim malo čisto se nađemo da se vidimo nakon i baš prava politika na hrvatski način. Nećemo sad spominjati imena, ali recimo iz neke koalicije, CTRL, kao u prolazu. Kao u prolazu, kako je to bilo, recimo. Mi jedemo, tu moram pohvaliti tebe. Da. Ti si ipak naručio juhu, što je fino, naš jelo, lagano i zdravo. Ja sam hrsko ćevape i prolaze dva vrlo istaknuta, doduše jedan više, drugi manje istaknut političar, nebitno iz koje stranke, i ko slučajno pitaju tebe kao šta ima, šta se radi, znači otprilike ko kad, ne znam, FBI ulovi nekog da radi nešto i onda sad njih jako interesira ili je to možda čak opasno, značajno. A šta, daj priznaj. Osnivaš stranku, priznaj. Što me malo iznenadilo. Ja sam mislio da su naši političari ipak da se ne boje ničeg. Dobro, da ljudi ne bi ali ima još bolja priča zapravo od prošlog tjedna, dakle ja ne znam osobu koja mi rekla ajde, idi, i onda sad ti dođeš, uvali se, ajde, čekajte polako dečki, ne? A skužio se da su nam iza leđa stajali stariji članovi te stranke. Tako je. Da. Naime, meni stare lije su stajali, dakle, ovi mladi su došli, pitali treba im pomoć, nego šta kažeš na duel koji će se dogoditi, recimo, mislim u Zagrebu u drugoj izbornoj jedinici, danas je to cijeli dan obračun na desnici su to nazvali, pazi me za oči, kaj to im znači, gospodin Raspudić, gospodin Jandroković i gospodin koji je ispred? To je obračun na čemu? Na desnici? Na desnici. Moraš me upozoriti, jer ja to uopće ne dijelim. I gospodin Škoro. On je isto javna osoba, ne? Mislim, samo da znamo angažman javnih osoba. Tvoje mišljenje o općenito o angažmanu? Ja do dan danas, stvarno, sad ne zezam se, pa znaš, samo sebe ipak mislim, završio si fer i to, jer mi smo ti, na feru ima jedna odlična stvar, bez obzira, jer ja se tim sad u stvari ni ne bavim se nečim drugim, ali ono što naučiš na takvim fakultetima, da sad ne bude znači na svim tehničkim fakultetima, ovo je logični način razmišljanja. Znači recimo bilo kakav elektronički sklop, imaš takozvani dijagram toka i onda imaš odgovore da, ne i ili. Recimo, jesi li član stranke? Da. I onda ide strelica desno, ako si član stranke, da li si, znači da, ako veliš ne, onda dijagram ide u drugom smjeru. Sad, ja bi najviše volio kad bi svi ti ljudi koji si nabrojao da naprave taj dijagram toka. Da ja shvatim, jer ništa mi nije logično. Znači, ako ti kažeš, da li ste vi desničar? Da. Da li onda razmišljate ovako? Ne. Ako ne razmišljate ovako, da li razmišljate ovako? Da. Ali to nije desnica? Ne. Znači, tak bi izgledao dijagram toka za sve njih tamo. Jer ja neke znam i osobno, ja gospodina Miroslava Škoru poznam osobno od prije ne znam koliko, 20 godina, uostalom on je bio i u večernjoj školi i to. I meni nije jasno, dakle, kako bi ti rekao, kako se radi politika. Ja njega znam privatno, znam da je doktorirao, da svoj posao radi odlično. Sad, kad je, kako bi rekao, umiješan u politiku, je to dio koji ja ne razumijem. Znaš, to kod da mi veliš, ajmo ronit na 150 metara. Mogu probat, ali ja niš ne kužim sad, di dišem, kak ću, tak i ovo. Tako da ne ulazim uopće u to, ako je to obračun na desnici, ja ti vjerujem. Da, to je danas najavljeno u mainstream medijima. Ja ti vjerujem to. Inače, naši gledatelji koji nas sad trenutno gledaju, postavljaju neka pitanja, pozdravljaju te za početak. Da, recimo, neko je rekao da su, ovo što si spomenuo, snimala su se zločesta djece i to. Ajmo sad u novoj vremena, dolazi rat, ok, ali nećemo mi u to vremena, mi samo gledamo u budućnost i onda dolazi i večernja škola, koja je ajde, svi znaju večernje škole, ali daj onako jedan mali kratki presjek, toga ima strašno puno što si ti radio i radio si to većinom kao slobodni umjetnik, jel tako? Kako si ti sad? Pa da, mislim, ja recimo mene kad pitaju da li te lupila slava, da li te lupila, ne, stvarno moj iskren odgovor je ne, jer ja to nikad nisam ni planirao. Znači, čekaj samo malo, neke me uvijek se tak dere u mikrofon, da mu makne malo mikrofon. Ja inače malo govorim markantni, a čak bliže.
A na usta ne, na usta ga stavi. Znači... Da, ali si rekao kultura djelo. Kultura, mislio sam da ga to. Prema ustima ga stavi. Prema ustima ga okreni bi onda trebalo reći. Na usta ga stavi. Dobro, šta sam sad htio? Aha, dakle, nisam nikad, s obzirom da je otac moj bio strojarski inženjer, znači, ni obiteljski, ni nikako, ja nisam bio predodređen, znaš kako vole danas javne osobe, pjevače, ono reći, meni su već kad sam imala 3 godine rekli, ti ćeš ićeš na Eurosong. Znači, meni su rekli, ti ćeš biti mehaničar, ili banderaš, stavljat ćeš struju i to. Znači, kako bih rekao, ni naznake nije bilo da bi ja mogao ići u tom smjeru. Ali eto, tako se dogodilo, znači još na FER-u sam ja trebao praksu raditi u nekoj firmi. Ta firma slučajno je bila 100 jedinica, ja sam bio tonac, i ta ekipa zločeste djece, da ih sad opet ne nabrajamo, je u stvari su osnivači OTV-a. Znači, sadržajno ti ljudi koji su bili Vinko Grubišić, Pervan, Goran Pirš, Komparić, Pavlica, Nino Bantić i ja, to je dakle definitivno, jer poslije sam čuo da je hrpa ljudi bilo zločeste djeci, pa čisto da se zna. I oni su osnivači, bukvalno su se brave, kako bi rekao, zbušile, ušlo se u prostor u Atriju i tamo je nakana bila da to sad bude televizija. Tad još s obzirom da smo bili u onom sistemu, se to nazvalo omladinska televizija, pa je to bio OTV i moralo se tako zvati jer je to bio kao projekt za omladinu Hrvatske, recimo to tako, što je bila odlična maska jer su onda svi to podržavali, a u stvari to postala prva nezavisna, što je bilo praktički nemoguće, znači prva nezavisna televizijska stanica u to vrijeme, jer je to još bila 89. I onda su emisije nastajale spontano, znači... A nađete se... Pa bilo je ovog, kvizeva, nekakvih čuda. Ja sam radio isto neke uvodne pile. Muha je nastala, evo da sad i to otkrijem. Znači, tad smo Pervan i ja čekali da idemo na neko snimanje. I Čelavi Mladen, Horvat, Denis iz Večne škole, je ostavio kameru upaljenu, vidi se da je isti kadar stalno. Znači, on je ostavio kameru ovak negdje tu, upalio je ta kamera radila i mi smo iz dosade, znači on je ovak neć meni htio uzeti olovku, ja sam rekao šta je, i iz toga je nastala ta cijela epizoda koja traje beskonačno, poslije su to malo skratili i ono što mi je najdraže, puno ljudi je to vidjelo, kao ne znam kako se to zvalo, ispitivanje što je to bilo toliko dobro da smo rekli ne, ajmo sad napraviti kao za istač. Znači, Pervan je obukao košulju, stavio krvavu mrlju. Znači, ja sam se obukao inspektora, ali nikad to nije bilo tako kao ova spontana verzija. I tako je nastala i Večna škola, da sad skratim priču, znači, Pervan ju je počeo, znači, to se zvalo Mala škola loše glume, što je isto genijalno, znači to je ono umiranje u Šekspiru, pa odeš tam, povučeš zastor, pa odeš ovdje, pa srušiš stol, pa onda tek umreš. I on je to odlično radio, međutim, znači, ne možeš dugo sad raditi emisiju sam, bez scenarija spontano. Pa je se prvo uključio Mladen, pa je ta Mala škola loše glume postala škola, pa Večna škola i tak dalje, sada ne duljim, i onda smo redom ulazili ja, pa Ante Crni ili Ahmed El Rahim, da konačno kažemo kako se spada, njega zovu Ante. Pozdravljamo Ahmeta. Pozdravljamo Ahmeta i došao je Đuro Utješanović kao zastupnik te starije generacije. I to je ta prva škola koja je bila u današnjem, danas se to zove Bugalu, tad se zvao OTV Dom i svaki četvrtak, mislim da je bio, tamo je bilo sigurno oko 1000 ljudi u publici uživo, a onda još to OTV prenosio. Naravno, radio si ti projekte na mainstream medijima, koji ti od tih najdraži, recimo, jer ljudi možda ne znaju da onaj tvoj show Zlatana Zuhrića mislim, tad baš nije na UTV vidjelo nešto previše ljudi, ali je to bio jedan od prvih praktično takvih. A je, tad su se javljale razne produkcijske kuće, između ostalog i falio neki subotnji show, i ja sam si tu dao stvarno truda, to je bio čak i jedan od razloga kao razlaza sa ekipom Večne škole, mada to nije bio pravi razlog. Mislim, tad se meni reklo da je gospodin Galić, koji je tad bio direktor Hrta, s obzirom da je škola išla na Hrtu, da se ne može raditi na 2 televizije.
I to je meni saopćeno i kao ne možeš onda raditi večernju školu, meni je to bilo užasno jer ipak smo to radili godinama i to je ekipa. Međutim, ja sam nakon dosta godina poslije sreo gospodina Galića i rekao, evo vidite kako ste mi promijenili sudbinu, nisam ja to rekao. Znači to je bila neka druga igra, ali sam se našao u nebranom grožđu, znači izašao sam iz nečeg što je sigurno gledano ovo ono, ušao u to, ta emisija je postigla zavidnu gledanost i to su bili neki počeci, tad je još bio pokoj mu duši Svilan, de facto čovjek koji je žario i palio na Novoj TV, koji je došao stvarno sa puno novih ideja i tad se javio i Red Carpet. Mislim, tad je nova stvarno krenula. Tad su nastali stilisti, jel? Stilisti su nastali u sklopu emisije Zuhra Show, jer je nešto drugo trebalo biti, to nam se nije dopalo i onda smo genijalni Kečkeš, evo i sad mu zahvaljujem, se tome pridružio. Mi smo samo rekli da smo mi stilisti. Znači, ja sad još jednom ponavljam, oni su svi rekli, sad ćeš vidjeti kad se probude mnoge organizacije. Ne, mi uopće nismo rekli ni da smo geji, ni da smo ništa. Mi smo samo rekli, mi smo stilisti, a nek si sad ljude misle šta hoće. I stvarno nismo nikog vrijeđali, ali smo bili, tak kak su onda u to doba stvarno bili stilisti, jer je to valjda bila fora, ako nemaš niš drugo u životu zaraditi, onda si stilista. Da. Koji ti je lik u filmu koji se glumi, recimo, najdraži? Pa sad mi je najdraži ovaj Happy Endings, to je film od Šuvaka koji je čak došao iz Amerike, sam ga je financirao. U stvari jedna vrlo tragična... Čekaj, malo kako misliš sam ga je financirao? Pa tu ne postoji ono... Pa on je ja mislim... Havci ili tako? Ne, on je došao iz Amerike, on je u Americi snimatelj vrlo poznat koji Črnjul, za njega znaš jer je on radio. Črnjul je... Oni Črnjul su otišli u Ameriku i on je imao želju snimiti to po istinitoj priči jedne žene koja je opljačkala banku jer su toliko stisli dugovi i sve da nije znala šta bi drugo. Imala je nekog muža koji... Čekaj, samo u Americi su je stisli dugovi ili... Ne, tu je sve stisli. A da, stvarno, u Americi bio sigurno stisli. Mislim, da, nemoguće. Mislim, barem takvi dugovi, tipa računi za plin. Aha, to dobro. I onda je opljačkala banku, a bila je ovak bucka malo i glumi ju genijalno naša glumica iz Osijeka i onda je toliko ljudi su, mislim to je isto tipično hrvatska priča. Imala je muža koji je čisti Kenjac, on je imao kao neki status da je bio u ratu i to, ali je bio u stvari lijena guzica, nije uopće ženi pomagao, kužiš, nego je doma, znaš, ono klasika, on je sad nesretan, im pije pive, ona žena je sve rješavala, između ostalog je ona opljačkala banku, vratila sve dugove i sve to napravila, ali onda su se toliko navalili opet na njenu grbu prava, kriva rodbina i ovo sa željama i tim, da je rekla, da više nije imala love, iako je opljačkala banku, i onda je išla drugi put pljačkati i onda su ju uhvatili. Evo, to ja glumim to. Da, baš kad smo dolazili, sam čuo da je bila neka pljačka, ona isto noćas u City centru sa naših prijatelja i očito počistili, da. Ali dobro, mislim, bit će toga još, nažalost, bit će toga još, da. Mislim, draga uloga, zato jer sam potpuno jedan ozbiljan, odvratan tip koji samo loči, znaš, nema veze s humorom, zato mi je bilo drago jer mi je bio izazov, mene uvijek vežu uz te neke komične uloge. Strani film u kojem si, da si mogao glumiti u nekom stranom filmu, recimo, ne, po tvom odabiru, strani film, recimo, da recimo si mogao nekog zamijeniti da si baš ti tamo. Volio bi glumiti u Warriorsima od Walter Hilla. Taj tip da sam... ili kad ova veli platite to bi volio bi negdje u Kumu 2 biti neko, nema veze, znaš, ne baš Al Pacino, ali neki tam sa strane koji moli kuma za lovu. Sad sam gledao i Mengelhorn sa Pacinom, a ima tak puno, mislim kad govoriš o stranim filmovima ima ih toliko genijalnih da bi to bilo divno. Meni je žao da nisam bio nekim u domaćim, ali eto, to je... A u kojem domaćim si želio, recimo... Pa Parada, recimo, bi bila strašan izazov, ili ne znam... A ima ih par. Mada casting kod nas je u tim filmovima bio jako dobro. Istina. Ajmo sad malo na ove recent događaje, kad je bila korona, odnosno kad je bila korona, mislim, korona je tu. Zvuči kao neka pjesma, kad je bila korona. Što si radio? Pa ono najgluplje. Evo sad, ja bi tebi najrađe odgovorio protupitanjem i Resto bi skoro isto bi odgovorio, vjerovatno. Znači, složio sam u šupi sve šarafe, pokosio sam travu, promijenio sve žarulje koje su crkle, zašio sve rupe na kauču. Znači, one najprimitivnije stvari je čovjek odradio za koje bukvalno nikad nema vremena
I evo, velim, s obzirom da obožavam to svog sina koji je bubnjar i koji stvarno je sad se zagrio za to, njemu smo to nešto pomogli da ima jednu prostoriju gdje može bubnjati, pa znaš, onda on ima volju pa je otvorio, razstavio sve te bubnje, sve podmazao, nabavio nove štapove, pa smo slušali te izvedbe. Uglavnom, vrijeme je prošlo ovako, iako moram priznati kad spojiš to sa potresom, to je bio ne može mi niko reći. Znači, ja sam bio onak, to se još smije reći. Ne, sve može. Zastran ko grlica od te kombinacije, znaš, te sile prirode koja te stavi konačno na neko mjesto, kaj mali ti. Kaj ti misliš? Ti imaš neke planove kao, samo te roknem i još plus korona, da se vidi da smo svi malo se zanijeli kao... Svi su imali planove, a trebam još, imam ciljeve u životu, moram još otići na Bali, moram vidjeti Fidži, evo ti sad i Fidži i Bali. Fidži i Bali u paketu. A nisi bio na Lastovu konju, ja. Da, recimo. Ni na Mljetu, ali Bali je nekak. Imaš neko omiljeno mjesto osim Zagreba, ajde, gdje voliš onako otići svaki? Zagreb je zbilja, evo, meni je najdraži moj prijatelj Dudo Šimenc, koji je baš kako ti rekao, on tu svoju nepresušnu ljubav prema Zagrebu non stop i pokazuje, ali ja vjerujem da stvarno ljudi koji su, kako bi rekao, u Zagrebu rođeni i sve, u ovim poznim godinama shvate da ajde mi nađi, molim te, ljepše mjesto i odmah to proširi na Hrvatsku. Nađi mi ljepše mjesto na kugli zemaljskoj gdje bi se mogao roditi i živjeti. Ne. Da, ali znaš što je problem? Mislim, mi to svi razumijemo. Ok, i ja vjerujem da si ti uvijek odgovoran građanin i da ti paziš šta radiš, to je normalno, ali... A to je sad taj drugi dio priče. Rodiš se na najljepšem mjestu na kugli zemaljskoj, a onda imaš takve nesposobne, da sad ne kažem nešto ružno, menadžere koje vode nekakav biznis u ovoj državi, da sam kao čovjek koji je tu rođen ne može to koristiti. Znači, znaš ja bi, recimo, kako bih ti rekao, najveći bijes te uhvati kad sad vidiš da u Slavoniji ima ljudi koji nikad nisu bili na moru, ili da sad imaju ljudi kojima je potres uništio stan, a koji usput im je zabranjeno da rade, ne da ne mogu raditi, da ne znaju, nego im je zabranjeno da rade, nemaju gdje živjeti i vele, gledajte, radimo na tome. Da. Ali kad mi je prošli put bio Bojan Kuređić iz Akcije mladih, onda kako je on na terenu, jer sve ipak mora krenuti iz podruma, moraš krenuti, ali ovi baš neki ne kreću iz podruma. Onda je on rekao odličnu stvar, moramo krenuti od svog kućnog savjeta, imaš predsjednika kućnog savjeta koji je sad već isto vjerojatno po političkoj liniji biran. Ma je, i to mi je sad drago, da ne spominjem sad pojedinačno, ali meni je drago da su se, kako bih rekao, da su ljudi konačno shvatili da ništa se neće, to je što stalno ponavljamo. Kako mislite da vam isti ljudi naprave nešto drugačije nego što je prije bilo? Znači, mora se nešto promijeniti i zato mi je super da je tu i Možemo, i ova inicijativa, i što god hoćeš, i pokreti ovakvi, onakvi, gdje su se uključili ljudi koji su rekli, čekaj malo, proće mi život. Mislim, ja sam prvi. Da, proće ti život. Da. Bio Šuvar, rekao, morate se odlučiti koje ćete imati. Ja s 14 godina, kaj da velim, ja ću biti limar. Znači, prva glupost. Druga, čim završiš srednju, idete u vojsku. Opet glupost, nedozrela, bagra. Kako bi rekao, sa 17 godina, kad ti je si najluđi, odi u vojsku. Dobro, vratili smo se, upisali smo fakultete, imali smo još taj entuzijazam kad mi završimo. Ja kad završim znači, kad krenu svemirski brodovi, električni automobili, ništa se nije dogodilo. Ja se sjećam tog dana kad sam diplomirao, kak je naš roditelj te nabriju, pa kao, sine, diplomiraš, bio si u vojsci i sad se oženiš, tvoj život je raj. Znači, diplomirao sam, jutro sam se probudio, ništa se nije promijenilo, stari je već zaboravio da sam uopće išao na faks, a maltretirao me ko konja. Znaš, i kao posao te čeka, ko te čeka? Ništa nije dogodilo. I onda svi smo malo došli k sebi i stvarno naša, sad govorim namjerno, naša generacija, ova možda 10 prije i 10 poslije, su stvarno, svi su nešto napravili. Ti možeš nabrati sigurno 10 ljudi koji su sad menadžeri, ja znam ljude koji rade u Ericssonu, Tekomu, znači uspješni ljudi. I poslije toga Štangaser.
Štangaser, banana, ne znam šta bi ti rekao, pustinja. Šta ćeš ti svom sinu sad reći, evo sine, najbolje ti je... Ja nemam, misliš na svog sina, nemoj, mislim, može mi žena tu pomisliti, nema, daj mogu. Ne, hoću reći teoretski, sad tu sjedi tvoj sin i sad kaže, ti veliš, sine, zaposli se, radi lijepo u HEP-u, dobro, HEP sam još super rekao, znači radi, nećeš, reći ćeš sine, ne znam šta bi ti rekao. Najbolje da budeš švercer, da to će ti biti lova, budi odvjetnik, to će ti biti lova, ili odi van, i znaš ono, i to kad moraš svom djetetu reći u nekoj državi, to je tužno. Da, slažem se da je tužno i zato smo ovdje da neke stvari otvaramo. Inače, slobodno vi postavljate pitanja za Zuhru. Da. Kaže, jedna priča da si jedini put valjda u struci radio za univerzijadu i tako se završio u Njemačkoj, ako se ne varam. Da, ja sam počeo za univerzijadu, radio se neki softver, sad zbilja ne maltretiram ljudi, uglavnom se radio softver za Apple, Macintosh, koji je tad bio isto još u povojima, i taj softver je koristio taj jedan Njemac koji je bio handler, što se kaže, odnosno zastupnik Apple-a za Njemačku. I mi smo na toj bazi surađivali, ne samo ja, bilo je još ljudi u Zagrebu, i ne bi vjerovao koliko stvarno tih IT-ovaca, znači ljudi koji su vrlo stručni u kompjuterskom biznisu, su odavde, sad da ne velim samo iz Zagreba, najviše u Zagrebu, i rade za vrhunske, sad pogotovo, mislim sad se to i otkrilo, za vrhunske i najveće i najbolje tvrtke u svijetu. Ne mogu tu, jel? Tu nemaju to gdje plasirati. Da. Tipa, dobar dan, jel hoćete softver da električni auto upravlja bez vozača, kome da to veli? Da, nemaju. I sad veli, ne znam, neko iz Sabora veli, molim? Mislim da je čak bio i taj slučaj, da je čovjek kad je prvi put uveden Prius u Hrvatsku, da su poslali delegaciju u gradsko poglavarstvo, u Sabor i to, da oni budu primjer da prvi uvedu eko automobile, hibride, ovo u svoj vozni park, znači nisu ih sporte pustili. Toliko tamo. Čekaj, spomenuo si Sabor, pa da samo čisto, bio si u Saboru, jel? Jesi, priznaj, jeo si u kantini 100%. Jednom prilikom smo bili u Saboru i to u nekoj čudnoj varijanti, nešto se snimalo, mislim da je to čak imalo veze s Noćnom morom ili tak nečim. Mislim da sam bio u društvu Ševe, Tarzana i ovoga, ali smo iz nekog razloga išli u Sabor, sad se ne sjećam. I naravno nismo odmah imali to što smo trebali i onda su rekli, odite u kantinu, neko će doći po vas. I ja sam, ne znam da je bio ne zagrebački, nego bečki, to mi je bilo najsigurnije, kao bečki s prilogom. Znači došao je bečki ko poklopac od školjske zahodske, ja to u životu nisam vidio, padao je s tanjura sa hrpom priloga i bez cuge, ok? Znači bez cuge 12 kuna. Ma nemoguće. Nije 100% moguće, znači sa recimo Coca-Colom 20 kuna ručak da mogu skoro dvojica pojest, i to u saborskoj kantini gdje naravno ljudi imaju minimalac jedno 10.000 kuna. To mi je već bilo ono, pa ljudi moji, da li je ovo moguće? Da li je ovo moguće, što bi rekao Mladen Delić pokojeni, da. Ok, to ti je zapravo možda te diglo iznad te politike, jel, pa si rekao... Uvijek bi se oca sjetio, koji, velim ti, bio toliko principijelan da se nije htio miješati u politiku, jer veli pa ne mogu, velim ti, biti u partiji ako su me tukli. A druga stvar, imali smo jake rođake, neke koji su ga tad mogli izvući s Golog otoka, jer je moja mama Dragica, inače rođena u Dubrovniku, koja je čak tvrdila da je malo plemićkog roda. Sad vidiš, to je recimo pitanje, kako se uspjela povezati dubrovačka plemkinja, Gosparka, sa Bosancem, to je čudno, ali dobro. Mislim, možda sam ja zato tak ispao. I onda je ona nešto zvala, te slavne, bogate rođake, koji su bili strašno politički utjecajni, onda su one rekla, nemoj ti, Dragice, puno laprdat, da ne bi i ti tamo završila. Sad sam još mislio koji je to bio šok mom ocu, koji je onda rekao, dobro, i stvarno, od kad se vratio s Golog, do svoje smrti jednu riječ nije progovorio više s tim, to je, kako bi rekao, prvo koljeno rođacima, koliko god se oni trudili poslije, pa dobro, sad stavili što dobro sad. I tako. Idemo, spomenuo si ove sve inicijative, kad si već putuješ po Hrvatskoj, to sigurno si upoznao i to je ono što ja govorim, taj networking ljudi koji stalno negdje pokušavaju nešto mijenjati, niko ih naravno ne doživljava.
misliš li da postoji šansa da se na jednoj ozbiljnoj platformi zapravo okupe svi i dok konačno vele ono dosta je, ne više, ali problem je u tome što trebamo i naše klince nekako u to sve skupo uvući, jel? Zato što ti hoću reći, sad se to konačno i vidi. Znači, Hrvati su vrlo otporan narod. Znači, to je ko ona što je rekao Bob Marley, možeš maltretirati neke ljude neko vrijeme, ali ne možeš maltretirati sve ljude svo vrijeme. A mi smo stvarno doživjeli neke stvari, mislim, tu sad spominjem sve, korupcije, nema korupcije, nemoj pričati tako. Pa dobro, eto, ja mislim da ima malo. Dobro. I su svi rekli, gle, kaj ja sad tu mogu? I što je najbolje, ti tom čovjeku daš neki mali posao, i ne bo se on onda mešao. Je neki tam susjed i svi su nešto bili tak kenjkavi, dok stvarno očito nije došlo do grla. Znači, gledam sad sve te ljude, pokrenulo se stvarno puno inicijativa, da sad ne ističemo, znači reći ti, jesi član. Znači, puno inicijativa gdje su ljudi rekli, moramo mi sad konačno nešto pokrenuti, jer će opet biti naš cing, sad smo mi cing, sad su oni cing, sad smo mi, a lova ode u crnu rupu. Ok, ali slažeš se sa mnom da bi uopće došao, malo prije si spominjao dijagram toka, jel? Što je apsolutno ispravno. Slažeš se sa mnom da ljude ne možemo onako, meni se čini evo sad ovo gledam po birtijama kako slažu liste, ti buš tu, ja mu tam, mislim, skužno to, čuj, baš ovo sam ovdje, ali gle, ušli su ovi koji će se boriti. Jer bi ti mogao mene mijenjati u drugoj izboru? Da si skužio to, ne? Trguje se opet s tim. Nevjerojatno. Mislim da bi trebali ipak proći nešto s terena, kak je Bojan rekao, gle, krenuo sam sa Sidića u Rijeci, ne? Da. Sad onda sam skužil da smo htjeli zvati mladež, pa su bile mladeži raznih stranaka i onda odjedanput nestale mladeži stranaka i su se družile s nama, ne, pa smo mi onda morali pokrenuti neku politiku. Ne, mora se stati. Sad velim, možda je bio i dobar trenutak i zbog korone. Ja konkretno mogu reći i govorim u dobar dio i veliki dio samostalnih umjetnika kojima, znači, velim ti, ljudi ne razumiju razliku. Znači, ja mogu biti nesposoban, mogu biti loš, mogu biti ne znam što, to je jedna priča. Znači, ne dobivam poslove zato jer pijem ili ne znam radi svoj posao, ali kad ti neko odozgora zabrani da radiš, u našem konkretnom slučaju mene i malog Tina, u trenutku kad smo bili na vrhuncu realizacije nekog plana proizvoda, govorimo o predstavi Oca ti sin, nešto napravio se nešto tipa brand, sad smo imali video isječke i snimamo i sve, i onda neko veli ne smije što više raditi, dobro, iz objektivnih razloga, ali onda me zanima šta sad slijedi. Znači, mora slijediti nekakav odgovornih ljudi iz politike i reći, gledajte, pa ovi ljudi ne mogu, ne da ne znaju, nego ne mogu raditi, ajmo odmah, injekcija, dum, pomoć im ovako, onako. Znači, prvih par mjeseci, da sad ne lažem, ali prvih mjesec dana nitko nas nije niti spomenuo. Znači, bila je naravno inicijativa poduzetnika, ali to je opet nešto čeg se moraš bojati, zato što ti cijeli proračun ovisi o poduzetnicima i njihovom poslu, ne znam šta. O građanima, ali neko mora sjediti i reći, joj, a umjetnici, a ne znam, ljudi sa ovim, a iznajmljivači, a kipari, a slikari, a scenografi, a šminkeri, a pjevači, a gitaristi, a ljudi koji stavljaju bine, ljudi koji organiziraju svadbe, moraju neko, pa zato jesi ministar ili si na tom mjestu, da sjediš i kažeš, evo. Ali, opet, ja ću se uvijek vratiti na taj dijagram toga i na neko scenario planning, on kaže da moraš predvidjeti barem da se takva neka stvar može dogoditi. Toga ne dao Bog da se nikad ne dogodi, ni potres, ni više ne do Bog ili neka ovakva situacija, i ako ti nemaš tu neku priču koja je zahvatila cijeli svijet, međutim urušila se ko kula od karata, meni se čini da su se svi uplašili malo. Mislim da nisu imali odmah. Ali to je isto čudno, mislim, znaš sve, španjolska gripa, kuga, velike boginje su ubile milijone ljudi. Osim Jože Malonić, on je jučer rekao da ga nije... On je i španjolsku gripu. I španjolsku gripu je rekao da je prižio, da. Ali onda mora ta nekakav institut ili neko reći, gledajte, u slučaju neke epidemije, znači ne možeš znati da će to biti COVID-19, moramo imati, mi nismo imali ništa, ok, bili smo nepripremni, ja to sve razumijem. I onda, onda mi je simpatično kako politika reagira. Znači, sad ovdje se pojavi jedno malo biće, ni ti ni ja ne znamo šta je to, i onda, normalno, ako si političar, onda prereagiraš. Jer ako premalo reagiraš, onda ćete svi ljudi napasti, reći, niste dovoljno napravili, umrlo je ne znam koliko ljudi. I onda prereagiraš
i kažeš nikud sunce vam vaše. Znači niko da mrdno nije. Jer tako možeš spriječiti sve. Sve na svijetu možeš spriječiti tako da veliš ljudima ne mrdaj. Niko da nije diso. Doma pit limun i ne mrdat se, da malo vidimo šta će se dogoditi. I onda su 2 mjeseca gledala šta, ne podcjenjujem tu epidemiologe, ali hoću reći, onda se uvijek prereagira. Sad se kaže, dobro, možda i nije trebalo, ali u odnosu na neke Italije, kao sad vidimo Brazile i ovo ono, mi smo napravili super stvar, ali je sve ukupno. Znači, kako bi ti rekao, nije stvar riješena znanošću. Tipa, imamo lijek, imamo cjepivo, napravili smo, nego je bilo čudno, stani svijete. Koja je ta faca da veli, stani svijete, da sad vidimo šta će biti. A vidjet ćemo, inače, pratiš ove teorije zavjere ili tak neke? Pratim, više radi zabave. Dobro. Da te pitam ovoga, da imaš sad mogućnost, kad bi pričali o legalizaciji, odnosno zakonskoj regulativi po pitanju marihuane. Travuljine. Da. Nemam ti tu šta reći. Ja pristajem ja sve zakonsko, kao ovaj travuljine. Dobro, sad smo se tak razgovarali, samo se ovako. Ok. Prvo, jesi pušio, priznaj. Jesam. Dobro, i? Jesam, baš iz tog doba. Ali mislim, gledaj, ajmo jednu stvar se dogovoriti oko droge. Znači, pogotovo ove slabe. Ni trava, a ni neke druge droge ne mogu utjecati na čovjeka koji ima dovoljno, recimo, samopouzdanja ili ima uređen život. Znači, droga ti obično pomaže. Dobro, trava je čak problematična. Ako si u lošem raspoloženju, može ti biti još lošije, ako si u dobrom, može ti biti super. Ali je trava nešto što, kako ti ja rekao, ja mislim da je alkohol gora stvar. A cigarete? Cigarete, što se zdravlja tiče, ali alkohol je gori, jer onda dođeš doma, prebiješ nekog, mislim, kako bi ti rekao, ima više posljedica toga. Kod trave svi znamo, svi smo bili, bravo, ovo ono, i velim, ako je neko dovoljno normalno nešto, ne mora, ja znam da institucije to moraju govoriti, ali ni kod mene, ni kod svih ljudi koje ja znam, koji su par puta pušili u životu, nije donijelo nikakvu ovisnost, niti želju za jačim drogama, niti ne. Ok, ja ću te tu malo samo da ti kažem zašto sam te to pitao, jer sad vidiš ovo, sad svi obećaju. Dakle, ma nema problema, sve ćemo dati, gužiš, Mirelica je najviše sad u tome, to mi je drago, ali oni iza njih... Dobro, i ona se vidi sve pušila. Ali u redu, znaš, ono što ja mislim da bi u ovom trenutku ipak trebalo, je na neki način paziti kod otpuštanja mjera. Tako je. Naime, pokazale su se situacije u Holandiji, dakle nemam ja nikakav problem, ja sam, da ne bi sad neko mislio da li ne, da, ima previše koristi od svega toga, ali kad ti otpuštaš mjere, kad ih otpuštaš onako da paziš, da kažeš ok, ne moram baš sad prodavati svima i svak može kaj god hoće, nego tu možete kupiti. Ne znam da znaš kako su Švicarci riješili, oni su imali težak problem sa teškim drogama. Jesi bio u Cirihu ikad? Jesam i znam onu varijantu da su Švicarci kao država nudili besplatne šprice, mjesta gdje su savjetovanja, nudili im, naime da se ne zaraze, da ne umru, oni su, to se ne zove da ti pomažem da se drogiraš, ali ako znam da si teški ovisnik, onda evo ti čista šprica, evo ti mjesto gdje ćeš biti, nemoj se vući po haustorima, ovo ono. Ali to ti je imalo jednu još bolju priču, oni su to napravili iz prostog razloga zato što su ovisnicima nudili kontrolirane uvjete gdje su oni to dobivali besplatno i što se dogodilo sa cestom? Oni su zapravo učinili kriminal neisplativim. Jer zašto bi se neko sad... Kad napraviš nešto pametno. Da, i onda to tako, evo ta Švicarska. Nije baš ona nešto sad sve u svemu super, ali imaju oni jako simpatičnih rješenja. Moraš napraviti kriminal neisplativ. Pa i ovo s referendumom je isto, to ljudima možda izgleda čudno. Oni naprave referendum, da se podrezuju kravama rogovi. Da, ima pravo. To je nedavno bilo. Ok, znači dogovorili smo se da si za referendume također, jel? Ja sam za referendum, ne za sve. Znači, ne možeš, recimo, sad da Hrvatska kaže mi bi htjeli letiti na Mars, ne možeš sad napraviti referendum i pitati narod da li bi oni letili na Mars. Mislim, znaš, to je, jer normalno se reći, znaš, jebote Mars, ajmo mi, ali moraš im objasniti da mora tu biti neke znanosti. Znači, ima nekih područja u koje narod uopće nije toliko upućen da bi donosio odluke, a ima gdje narod najbolje zna što mu je dobro i što mu treba. Da, to mi je sad ovako, baš sam u prošloj emisiji spomenuo, obično
uzmu si kartu Hrvatske, onda naš neko veli, sad ovo više ne bi bila općina, da. Ovo ne bi bilo, jer sad je simpatično, svi viču 576 općina, ok, slažemo se, ima toga previše, samo ajmo prvo vidjeti ko to može fiskalno samo držati, zakaj ne bi općina bila. Ako ja i ti, na što nas možemo privući neku lovu izvana, napraviti lijepo, pa u redu je da mi imamo svoju općinu. Ti si rekao najbolju stvar i zato sam ja u stvari i tu i zato mi se sviđa i tvoja inicijativa i sve. Stvari se mogu pojednostavniti. Znači, ja se kunem da bi prestale sve priče crveni, crni, plavi, žuti, ovo ono, da je stvar uređena tako da svi imaju novce koje zaslužuju, da ga dobiju na vrijeme, da im je omogućena neka garancija, tipa, ako dignem kredit, bit će mi kamata toliko, ili ako sam se zaposlio ovdje da ću raditi bar 3 godine, ali da to bude ozbiljna garancija i da ja znam kad dajem neke novce, znači sad, ja dan danas ne znam o parafiskalnim namjenama, ja nemam pojma. Znači, kad meni neko veli ovo za turističke zajednice, šta? Daj mi samo reci kud to ide. Znaš, jer sad hoće recimo napraviti agenciju državnu koja bi primala booking i ovo, a ja već plaćam Hrvatsku turističku zajednicu. Znači, znaš ono, to ti je taj dijagram toka. Gdje je sad tu logika? Nema logike, ali znaš šta je meni simpatično, spomenuo si ovo Lovice, si ti skužio da naši svi ministri do sada, oni pogotovo ona ekipa prije, ne, ode veselo, zaduži i onak se vrati i kaže, Hrvatska se zadužila za milijardu eura uz užasno povoljne uvjete od 9% ili 8, nije bitno, ne? Ili kažu, vjerujte nam, nikom ne daju kredite, a evo nama su dali. Da, i to baš tako su nam dali, je to tako, ne? Vidiš, ja tu onda sam lud jer ne znam kakva je sad tu logika. Pa normalno da će ti dati novce kad se dobio kamate tako da ih nećeš vratiti do smrti. Ili, ne znam, Slavonija, koju da ovak zabodeš bocu od mineralne u zemlju, izraslo bi drvo mineralne. Znači, najplodnija zemlja, Dunav je tu, Sava je tu, to su praktički po definiciji idealni uvjeti da bude žitnica jugoistoka Europe. Ali mi smo neovisni. Ja stalno to objašnjavam, mi smo neovisni, ne? Imamo granice, imamo, pa normalno. Čiju granicu to čuvamo sad mi? Pa, Europske unije. Dobro. Imamo hrane koliko ti srce želi, jel tako? Dobro, u teoriji, da. To se sad neko je one neke silose koji su bili puni, neko to prodao, niko drugi nije napunio, ali dobro, ima hrane. Bilo. Ja sam mislio da je bilo tih, nećemo sad dobro. Nećemo ovo sitnice, dobro. Energije, koliko ti srce želi. Plaćaš najbolju, najjeftiniju energiju, vidiš da imamo toliko... To ti se već priča raspada. Već sa hranom je puklo, ali... Mislim da. I tak smo monetarno neovisni. Mislim, energetski, monetarno. Da, sve ono... Psihološki smo neovisni. Mi ne ovisimo o nikom. O nikome. Znači, nama Amerika dođe vele, gledaj, nemojte to raditi, još se kje ti nama to. Bala, ne boš mi govorilo. Znači, mi smo stvarno, kako bi ti rekao, kažem ti, rodiš se na najljepšem dijelu zemljine kugle i onda ne možeš vjerovat šta ti se događa. Evo, ali ima jedna dobra priča, mislim, to je jedna tibetanska poslovica koja meni poslužila cijeli život. Znači, čovjeku je najteže da si nađe mjesto. To dolazi sa svim iskustvom, godinama i sve, ali to mu je najteži zadatak. Ja recimo na ovom mjestu gdje sam sad, sam zadovoljan. I imam obitelj koju obožavam, imam neki poslić, znaš, i sad neko kaže, Zuhra, hoćeš igrati za NBA ligu? Koja je lova? Pa to ti je jedno 100 milijuna eura, dolara godišnje. Idem, buraz, odmah. I da onda niko ne pita kako ćeš konju igrati NBA kad si mal, debel, nemaš ne, ali ja idem. Pa da. I onda veli Fred, čekaj, ali kako ćeš ti igrati košarku? Pa naučit ću, samo mi daj tih 100 milijuna dolara. I mislim da ljudi masovno tako kod nas reagiraju, umjesto da kažu ne, ja sam dobar, nema veze sad, činovnik u pošti, ja sam dobar ministar, ja sam dobar i ne želim biti nešto drugo. Da, ali ovdje ti je obrnuto, ne? Nažalost, činovnik iz pošte misli da može biti dobar ministar. Svi mogu biti sve. Ne? Da, svi znaju pod svoje protokole. Kaj smo mi trebali za nogometno prvenstvo? Gle. Znači, to samo da objaviš, imaš 150.000 trenera čistih. 100%. Onda imaš financijskih direktora, ministara, svega. A to je, mislim, to je kod nas, recimo, potpuno beskorisno i glupo da se svi u sve petljaju, ali
Zašto se petljaju? Zato jer su vidjeli da je, da sad ti imaš bratića i ti si, ne znam, sad župan, sad lupim bez veze, slavonski župan, i on veli, striće, ja nemam ti raditi, sad će tebe striko, ti ćeš biti ovdje ministar energetike. Ne, ja ti imam jednu priču, to je s kraja moje neke glazbene voditeljske karijere, kad stvarno sam prisustvovao razgovoru u kojem zove jednog, sad ne imenuje, ali kaže, otkud ide mali? I sad mali ide negdje da, a šta ja znam, pošalji ga na ovamo, ne? I onda on postane, da ne kažem šta, specijalista za Joe Cockera, za... Recimo. Da, kojiš, on sve zna o njemu, ne? No dobro, vratit ću... Ali, da šta moramo tu oba dvojica reći? Te stvari će se početi, kako bih rekao, mi sad svi vidimo da se stvari već po sebi raspadaju. Znači, mi nemamo vlastitu proizvodnju, nemamo industriju, nemamo ništa. Postali smo ovisni praktički isključivo o Europi, recimo barem. Osim toga, sad niko ne želi priznati, ali ta Europa se sad evo raspada, svi pa hoće dio svog kolača, Njemci kažu zašto mi hranili Talijane, znaš, ono, ako mi proizvodimo to, i sad da ne duljim, i onda bi neko morao reći, čekajte malo, znaš, ajmo sad malo povući ručnu, imamo more, imamo, znači turizam, vrh, jel imamo polja, imamo. Ajmo onda stvarno se sad zbrojiti, daj maknite ove ljude koji ne znaju raditi svoj posao, dovedite mi sad, znaš, ja bi to rekao prvi za svoj vrt, dovedi mi najboljeg povrtlara sad i da mi od ove ilovače napravi povrtnjak. A danas ti znaš da i tehnologija i sve toliko napredovala, ti danas možeš napraviti sve. A čuj, kad spominješ tehnologiju... Postoji jedan Dubaj, mislim, ajde nek nam pokažu slike od prije 70 godina Dubaja. 1951. Abu Dhabi 4 palme. Ali dobro, to je sad ono, znaš, pikneš, ono, neko ko ja, ono, šefom malo prošao i... Zapiknu je izrasla je palma. Ne, kad smo već kod toga, ova nafta i to, mislim, šta ti kažeš, jel bi mi trebali kupiti INA-u natrag ili bi trebali samo reći Orbanu da prestane svako malo vikat da je tu još sad i Rijeka unutra? Ma znam, ali to je užasno zahtjevno. Sad govori šta su na janjetini dogovorili Orban, to niko živ ne zna. Znaš, zato što kako misliš na janjetini? Ne razumijem kako. Pa ono, zato što znam da se, znaš, takve stvari se ne rade javno, ne ide se, ne znam, čekajte, na golfu je recimo. Neka nadzorne kamere snime, ovo nije obična kazeta, mislim, ako me razumiješ. Kužim. Da, sve ti jasno. Nama je dobro, znaš kako sam prije da, dobro. Nije nego, znaš, ono, to se dogovara na nekom golfu, u nekom dvorcu ili negdje se dogovaraju takve stvari i onda se to prezentira kao, ja nemam pojma, otkud to i tako. Ti znaš najbolje, isto si radio na televiziji, znači dođu dva najmoguća različita tabora, tipa krajnja desnica, krajnja ljevica i gosti su u nekoj emisiji i onda ti ko voditelj, ko što sam ja jedanput, dođem u njihovu sobu i onda oni vele gleda. Ti ćeš onda meni reći kak sam ja đubre, ja ću se dignut, krenut ću ti opaliti šamar, ti ćeš reći, znaš, i onda sutra u novinama izađe, ovaj opalio. Bombasti. Znači, mislim da smo malo tu prenaivni. Malo smo prenaivni, ali zato smo tu. Ne bi kupovao, da ti kažem kao ETF-ovac, ferovac, nema to sad, ja mislim, smisla, zato jer INA je bila stvarno korporacija, sad je to postalo tako usitnjeno da ja mislim, s obzirom na sve nove izvore energije, da bi bilo super od nule krenuti. Ne kužim zašto mi ne bi, šta su naši profači, ja ih znam neke. Ja sam konkretno za ovaj potres čitao članak iz 1972. godine sa rudarsko-geološkog, ne znam koje fakulteta, gdje su ljudi elaborat napisali o tome zašto Zagreb, zašto potres, kako izgleda ta ploča, kad bi se mogao dogoditi, zašto je bio 1808. sve su napisali, a od 71. do danas ima 50 godina. Znači, netko je imao 50 godina vremena da kaže, ljudi, pogledajte, pa imamo fenomenalni elaborat, ajmo mi malo nešto injektirati beton, riješiti ovo, riješiti ono, znaš, pripremiti grad, jer je bilo neminovno, pazi, u tom elaboratu piše da će neminovno biti veći potres u Zagrebu nakon onog zadnjeg, to znači, znaš, ono, ko sad tebi neko veli, sigurno će te auto udariti, samo ne znam kad. Pa onda ćeš valjda gledat na pješačkom. Da. Znaš, to mene živcira i onda se sad svi nešto čude i to je najveća sramota. To što niko nije ili što je reagirao tako ne reagirajući ko sad, to ja mislim da je... Moram ti reći, ovo što si spomenuo, inače ljudi pitaju uvijek, znaš, programi.
I mi imamo program, sad će sljedeći, evo naš program, Naime, svi dobri programi su davnih dana napisani, problem je naravno nekih ljudi da to i provedu i te političke volje koja se nikad ne događa. Znači, on će ti sve obećati, nema problema, Buraz, mi ćemo majke mi ovu olovku staviti ovdje, sve će to biti ok. Međutim, olovka po putu ne donosi ono kaj bi trebala donijeti, pa onda i nije stavljena. I tako iz godine u godinu. Zašto sam ti spomenuo to? Vratit ću se na ovo, na struku, na ljude, jer kod nas upravo i u ovoj pandemiji se dogodilo da je neka struka konačno nešto došla. I sad i to, pa kao i danas sam gledao klinci, stvarno prekrasna ona akcija od Marića, onog kako se to zove, Igre mladih, jel? I super, Zaprešić, Bojsi, nabrijavanje, klinci zajedno pjevaju nešto, i naravno onda dođu političari, I oni, zašto? Ja sam meni recimo politika baš malo onak, kako bi rekao, bljucno, jer sam konkretno ambasador autista. To je bila jedna veza gdje sam ja stvarno shvatio, to su recimo ljudi, mi smo oko bajkeri sve pomagali i Klajićevu, naš Nazorovu, sve to, ali kad se sretneš sa autistima onda shvatiš da su to ljudi koji od početka do kraja moraju imati nekog. Znači, ljudi koji su u Nazorovu ili nešto, kad vrše 18 godina, ili djeca koja su u domu, on će navršiti 18 godina, on će biti bačen u život i on će se eventualno nekako snaći. Ali ovo su ljudi koji ne mogu sami, znači moraju imati neku skrb do smrti praktički. I onda shvatiš da u jednom, neću uopće navoditi imena da sad ne bude, ali uglavnom radi sad svi smo napravili jednu akciju da se autistima kupi namještaj, to je sve spočohano, oni su u jednom čudnom svijetu, da im se urede prostorije, da im se prošire I dođu političari, naravno dođu i gradonačelnik, ali dođu još i neki političari i onda govore, pazi, pred tim autistima govore važnost obitelji, važnost da se brinemo jedan o drugome, da nam život bude drag, da imamo ljude oko sebe koji volimo i odu. Naravno. Kako bi ti rekao sad, znači nije mi ćemo vam pomoći, mi ćemo skupiti lovu, ja ću sad skinuti sako, okreću vam jednu sobu. Vi vodite računa više o ljubavi među nama, a onda... I onda se ti postojiš i ne vjeruješ. Ne vjeruješ. Onda dođe televizija, onda jedan od političara sine sako i veli koji zid farbama. Kunem ti se, znači to je za zbljuvac. I onda mu daju onaj valjak i on kao ovako farba malo zid, ovi ga snime, veli jeste snimili, jesmo, hvala, doviđenja i sjedne u auto i ode. Ne može država na taj način funkcionirati i velim ti, sad je mnogima jasno da ako nekim drugima nije jasno da će oni morati sami se uključiti i nešto promijeniti. Ja sam, spomenuo sam prošli puta isto, bilo je kad je Saša Pavlić, iz Rijeke, pa nosio je križ prema Zagrebu i tako, i sad ljudi to su sve, svaki ima svoju varijantu, znaš kakvi smo mi, jel? Međutim, ja sam tog čovjeka upoznao, proveo sam zaista 1-2 sata razgovarajući s njim, jer me to strašno zanimalo. Nemaš šta nego na kraju ti ostane slika majke s djetetom koje jednostavno vidiš dijete u kolicima i sad ona tamo jadna zapravo traži da se nešto da, ne za nju nego da bi mogla biti sa svojim djetetom, ili još gore od svega, ona dobiva neku pomoć i onda kad ne do Bog se dogodi nešto, odmah vele, ne možeš dobiti više. Mislim, država je potpuno krivo, ja se ne sjećam kada je neko napravio budžet od nule. Hajmo krenuti od nule, Zna se kojim ljudima treba pomoć, zna se da postoji šta sve treba pomoći nekome oko tog djeteta, što treba obitelji jednako, od socijalnih radnika, od pomoći svake vrste. Naravno, za to se na kraju nikad ne love, ali mi je super kak radite budžete, se to skuži. Koliko ćemo danas? Znači, evo, ajmo napraviti IT budžet Republike Hrvatske na brzinu, može? Može, evo recimo, ajde, koliko nam političara treba? Znaš, da od to krenemo, koliko nam treba župana, koliko nam treba gradonačelnika, koliko nam političara, ajmo napraviti ovaj dijagram. Znači, Hrvatska ima površinu tolku, ima broj stanovnika tolku, tipa 4 milje. Koliko nama stvarno treba županija, župana, ovog onog? Ili, da bi došli do te cifre, kažemo koliko sad imamo župana, županije, daj molim te cifru. Znači, to je, znaš, ja vjerujem da bi hrpa ovih, kako oni sami sebe zovu, malih ljudi, da bi ovako pogledali i rekli, toliko. Ma šta ti?
toliko mobitela, toliko audija, toliko ovoga, toliko onoga, znači to, odredimo to. Onda koliko nam treba love da Slavonija daje hrane za cijelu Hrvatsku i da izvozi. Onda koliko nam treba struje, kužiš, mi stalno imamo one kako se zovu, prospekte, piše najsunčaniji Hvar, jedan najsunčaniji, a na Hvaru 3 solarna panela, kužiš, 3, i to zato što ih je Fred privatno stavio. I 3 galema, se malo zagriju se nogice na njima. I političar koji kaže, ti solarni paneli, to treba toga, znaš koliko treba, daj mi dovedi, ja ću ti dovesti čovjeka iz firme koji se s tim bavi. Treba recimo po glavi stanovnika, po današnjim uređajima, znači po kvaliteti današnjih solarnih panela bi bilo dovoljno po glavi stanovnika jedan solarni panel. Znači ako je tročlana obitelj, 3 do 4 solarna panela bi riješilo, ne sad znamo, znači ne klime, bojlere i ovo, ali bi riješilo 60%, znači svu rasvjetu, sve televizore, sav audio, ne znam, pumpe, ovo ono, to bi sve riješili solarni paneli. Zašto sad neko nije pametan se sjetio i rekao, ajmo ovako, maknut porez na solarne panele, svu opremu za solarnu energiju i dati ljudima, bilo je ono jedno, ne? Pa kao onda ti to sve staviš, onda prodaješ višak struje HEP-u. Po kojoj cijeni? 2 kune. I ti veliš, wow. I uložiš jedno 150.000 kuna, kupiš panele, veli HEP druge godine, žao nam je, nije više 2 kune, pa dobro, ajde, šta kuna 80, veli on ne, 80 lipa. Ali onda mi se ne isplati. Da, gledajte, a šta ću vam ja sad? Dobro, da završimo ovaj dio vezano sad za tu, ovo nije više ni politika, ovo je sad za nije to politika, to je ko da pričaš ono u birtiji, da. Pa da, ko u birtiji, tak treba biti. Šta te muči, kaj bi ti i to. A to bi mogli recimo cijelu noć ti o tome kaj te muči, ne? Da možeš sada, ne samo svom sinu, ne, nego poslati poruku mlađima koji stječu pravo glasa, koji se, da li misliš da je bitno da se oni odmah i sad uključe na način da stvaraju, da šalju poruke, da se propituju sve. Treba ih učiti kritičkom razmišljanju. Da. Mislim da i ima već naznaka. Znači, recimo, evo, moj sin, njega nikakve te priče kako je bilo prije, ko je tu partizan, ko nije, njega to uopće ne zanima. Znači, uopće mu ne možeš privući pažnju s tim, jer on veli o čem pričati. Znači, ja sam rođen 2002. Znači, zaboravi sve to, daj mi, znači ja sad imam, ja kao govorim sad ko svoj sin, ja sad imam 18 godina, ja sad hoću dobar posao, hoću solidan auto, hoću da imam sigurnost, sad mi, nema mi, znači, ko mi. Da. Biće bolje tvoje. Biće bolje, onda veli tata, pa ne ide sve odmah, onda ja sad s 58 godina velim, evo, sad još malo i kad još vrt završim, kuća mi je gotova. Halo. To je ono što sam ti rekao, bi se sjećaš. Znači, ti ljudi koji imaju lovu i koji su, što je najbolje, maznuli ili stekli na neki način koji nije vlastitim radom, oni žive duže i kvalitetnije, zato što, gledaj, ti i ja kažemo, ja bi sad tako kupio, živim u garsonjeri, da mi je nekako dvosobni stan. I onda nakon 15 godina te ja pitam, ti veliš, jesam, uzeo sam sad dugo kredit na 30 godina, kupio sam nakon 10 godina. A ovak frajer klepi $1 milion, znaš klepi, sad figurativno, dobio ih je od nekud, neko je platio da mu sredi zemljište i on sad ima $1 milion i on veli stara ovak, ja idem danas kupim si mečku kabrio, ti si uzmi jedan lijepi bimbač mali, isto ovo, sinu ćemo kupiti motoru, kupit ćemo onaj trosobni stan i na moru ćemo si kupiti nešto, pa možda ostane i za gliser. Znači on ode i u tjedan dana kupi sve. Znači čovjek živi duže, jer ja za to što je on napravio tjedan dana, meni treba 20 godina ili 30. Ne. Dobro, ali nije sve tako crno. Nije nikad sve tako crno. Nije nikad sve tako crno. Čak ni crne rupe nisu tako crne kako ljudi misle, da. Da, to je istina. Vratimo se malo na komediju. Znači, ovo je komedija. Ja, hvala ti. Hvala ti, da, dobro. Otac i sin, zaista pogledao sam nekoliko, smijali smo se kod kuće kćeri ja, bi onda ona pitala, je li to njegov stvarno pravi sin? Rekao, ne, nije, to je kuma. Kako je krenulo, kako je počelo uopće s ovom predstavom? Bila je vrlo blizu i to je svaki put kompliment, zato što Tin to stvarno radi kao da je moj pravi sin, iako
taj cijeli scenarij i svi ti dijalozi u stvari i potiču od razgovora mene sa mojim pravim sinom i Tina sa njegovim roditeljima i tako dalje. Ali Tin je recimo vrlo jedno drago biće koji je počeo sa stand-up komedijom, a mi smo bili kao stare džombe, mislim, mi smo stvarno sa stand-upom počeli onda kad je bila gore Tiger Lily se to zvalo na Tuškancu, ono kad niko nije znao osim u Londonu da se drži stand-up. I onda je meni bilo drago kako su sad, znaš, kako se to razvilo, krenulo, to ima sad već recimo 5, 6, 7 godina. Studio smijeha, odnosno bilo je prvo sve 5. Dosta se ljudi u to uključivali. Između ostalog i Tin je imao tako stand-up-a i onda su meni par puta rekli, aj dođi i ti, pa one svoje nešto i onda smo mi tu se nešto družili u nekom stand-upu i on mene spomenuo. Nešto tipa, kad je meni Zuh. I ja si mislim, sad ću ja doći, znaš, zeka je bila, ja ću sad doći u publiku i onda kad on to progovori, ja ću reći, tu sam, daj, reci. I tako je i bilo. I dobro, nije se on zbunio, on veli, ma ne, ja sam to spomenuo, jer mu je strašna želja kao da napravi nešto u kombinaciji sa mnom. Zato jer je on to tako sjetio. Što, i sad ja velim, gledaj, jedino možemo napraviti kazališnu predstavu, ne moramo raditi stand-up u dvoje, znači može biti predstava. I ovako se gledamo, ti znaš kako on izgleda, ja velim, to može biti samo ja, otac, ti sin, ne? I onda je krenulo natuknica i on već bio neke pripremio. Ja, i vjerujem, i drljali smo mi po tome jedno 5-6 mjeseci, dok nismo došli u tu fazu da smo rekli, ovo je stvarno, znaš, mislim, moraš neku sad dobiti situaciju, radnju, da to ima neki zaplet, rasplet, ovo ono. I krenuli smo zbilja ne znajući, ne možeš ti na probama znati, to će to sad upaliti ili ne. I što je najbolje, sklopilo se super jer smo taknuli moju generaciju, ja pričam u jednom trenutku kako smo mi zavodili trebe, kako su išlo na tulme ovo, a on u stvari govori o tome, jer on ne može provesti večer sa ocem, znaš da otac uvijek veli, ustani s tatom, gledat ćemo tekmu, veli, ne možeš s ocem biti sat vremena. Veli, ne mogu, imam važne stvari, imam spoj. I kako on veli spoj, to svakog oca isto trzne, ti još imaš kćeri, mene posebno. Kakav spoj, znaš, ko je to di? I onda on objasni kako to oni danas rade. Ja velim, dobro, ideš na spoj i kaj? Veli, a kaj je on, neki na cugu, konju nemam, pa moraš se pripremiti za to. Pa žene su zrelije, pametne, da ti glavu odgrize, da te baci, I tako to krene i onda naravno on priča svoje, to naravno nema veze s mozgom i ja velim, ne, kad smo mi. I onda ide kako je ta stara generacija. I u stvari taj sukob, taj generacijski izazove naravno salve smijeha, jer najbolje kad dođe neki tata iz publike sa sinom i veli, znači šta ću vam ja reći, ovo je moj, ma isti je ko baš. Da, sorry. Ovo ke puknemo malo, dobro, prosti. Da, sorry, ja se ispričavam, ja sam nekad bio tonac pa znam kako to pukne u glavi. No dobro, daj odmah stavite pa to izrežite, ne? Nećemo, mi ništa ne režemo. Spontano je sve. Spontano. Koliko ste predstava već odigrali? Sad smo netom prije 100. Sad ne znam, 98. 9. Ova prije sa Enisom je došla do 512. Do 512. Da, i to mi je sad, i sad bi mnogi rekli, znaš, mogu sad muljati pa reći, to je bio jedan trenutak inspiracije, jedno jutro, onako magla i meni je palo, pa ne. Bili smo u egzistencijalnoj krizi, znači bio je jedan period ko što je svima, znači radiš, kako oni svi govore, kjevi, radite reklame, govorite neke gluposti i dobite lovu, mislim, ne već biti takav konj, pa misli da mi, znaš, kao, vi dođete, serite neke bez veze, još vas plate. Pa dođi, buras. I bilo je takvih situacija u stand-upu, znaš, odi, evo, dođi gore i stani, znaš, i sad, tako da puno toga treba objasniti, pogotovo ako se humorom baviš. Svi ljudi mislim, pa to, a moj bratić, on kad si pocuga. Znaš, svi imaju to i to je benigno, to je meni okej, ali ne možeš meni onda reći u trenutku kad mi je država zabranila da radim, onda mi se javi frajer na Facebooku i veli, čuj, sad ti se sadi krompir u Slavoniji pa se prijavi. Znaš, da misli da ja velim, ne znam, Nini Badrić, kaj, nemaš gaža? A gle, odi prodaj kokice. To možeš reći jednak hoćeš uvrijediti, tak i on. Samo jednu sekundu. Ko je? Ko je? Halo? Da, Tonac kaže da operem zube. Rekao da će, ne malo su se mikrofoni probudili, pa će naštimati mikrofone u kadru. Dobro, evo ja ću sad je dobro, ok.
ovak da budem, evo. Ne kuže ovi mlađa generacija. Ne, pa mlađoj generaciji treba objasniti. Dakle, mikrofon ima jednu ovak krivulju osjetljivosti. Kužiš, sad neki mikrofoni imaju bubreg, tipa ovak iza pa ispred, a ovo su baš speakerski, što hoću reći da je kvalitetno uređen studio. Znači, njegova kugla je recimo ovak i sad ako ja izađem van, onda, zato on kaže, budi tu konju blizu, zašto sam kupio tak skupi mikrofon? Ja imam posao za tebe. Tu? Ne, ovu, kad uđeš u politiku, dobro, šta hoćete vi? Samo stavi mikrofone između vas, točno da budu između. Ovako? Ne, ruku baš pomakni. Ovako ruku, da pa, ovu ruku, onu ruku. Ovako sam. Jel to se? Ovako, pazite, ovako sam. Vidiš kako je ovo spontano, ne odlazi, čekaj, pa nije vam ovo ko da ste doma, pa dajte se... Ne, ali čovjek želi da bude kvalitetno, znači ako nekog vremena je zvuk loš, onda dođe i kaže daj. Ne, nije zvuk loš, nego nas dvojica smo se valjda kužiš. A dobro, u zanosu, znaš. U zanosu smo. Je sad u redu? Tonac, jesi sad zadovoljan? Ok, hvala. Tako recimo lijepo javno. Da, hvala ti. Ovo ti je bubreg, kaže Tonac da ti je ovo bubreg. Ovo mi je bubreg, ali ima, pa zna on to. Ovo je isto bubreg. Da, pa ali kad si sve spomenuo to, viš zašto? Ovo nije spontano ispalo, ali sad možemo jel bi prihvatio posao recimo da učiš političare kako stati pred mikrofon, znaš da nije to mi je neko rekao, ja sam bio seljak, ja nisam znao da se zove coaching i sad je bio coaching nedavno o tome, o govoru, kako da govore, kako se tijelo drži. Sad sam isto shvatio da je ovo je zaranjanje u temu, ovo se koristi, ovo je loše, ovo je nepristupačnost, ovo kad Bulj kaže, ja sam držao pa sam rekao, to isto nije dobro. Znači mora se imati nekakva kultura govora i sve ja to cijenim. Ali ne bih ja to sve učio, ja bih najviše učio i mislim da u tome najviše griješe. Politika, iako je ozbiljna stvar, ne znači da budeš cijepljen od humora. Znači oni su svi kompletno, to se prvi put dogodilo. Ja ću malo ovo spustiti, jer ne vidim čovjeka, sad sam se javno dobro? Pazi, apsolutno su cijepljeni, jesi ti primijetio to? Znači, recimo, bilo što ima veze sa šalama, drugo su ovi takozvani seljačizmi. Nije za mudraca, nego za madraca, nego ja govorim o pravom humoru kojeg bi moglo biti u izobilju. Znači već od toga kako neko pristupa nekoj temi, pa onda recimo glupost koju je izrekao, zašto sad više nema sarkazma, ironije, humora kojeg bi trebalo biti u politici, jer oni ne kuže da bi time se više približili ljudima, a ne ovak. Ja sam obožavao onog Hawkinsa, znaš, koji je rekao da postoje paralelni svemiri. Ja apsolutno razumijem da čovjek kad se ujutro probudi i onda mu dođe kineziolog i veli, gledajte, sad napravite ti 3 čučnje, onda dođe nutricionista, veli, ovo ćete pojest, onda ti dođe frizerka napraviti frizuru, onda dođe vozač, stavite u Audi, otfurate u klimatizirani prostor, tamo vele u 14.07 ćete jest mahune i ovo da ti nemaš veze s tim kak žive, kak bi rekao, normalni građani. I da onda niti se šališ, niti ništa, tebi je samo u cilju da ti to niko ne dira. Ne do Bog da ti to, pa vidiš, ne da ti Bog da neko dođe. Kad se sad događa, koja jurnjava, to je nevjerovatno. Nema se love, ukinut ćemo vam nutricionistu. Koga ćete mi ukinuti? Kog ćete mi dirati? Nema šans. Pa kak? Da, pa kak? I oni svi pričaju o nekim stvarima tipa, pa dobro, bio je potres, ja znam da su sad neki stanovi neuseljivi, ne znaš da su ti, ne znaš, ti moraš otići tamo, ti moraš vidjeti da zida nema. Znaš, oni to, ko ono, kad je samo jedan gospodin rekao, pa gledaj ovu poplavu, kad je u Gunji bilo. Da. Pa vjerujte mi, pa znate što se meni dogodilo? Pa meni jedan put pukne ona cijevo tople vode, pa to je šištalo. Znači, šta to nije smiješno? Da. Pa ne, ali meni, ja to ne razumijem. Znaš, kad neko kaže, ja razumijem gladne ljude u Hrvatskoj. Kako? Kako ih možeš razumjeti, kako? Ja te nikad nisam vidio negdje gdje su ti gladni, u razrušenim stanovima, ljudi koji su, ona djevojka mlada koja je tražila onaj neki lijek za, sjećaš se, nije odobren lijek za spinozu ili kako se zove. Da.
A to je da ti kao gledatelj skočiš u televizor i da nekom izvadiš oko. Da, ali problem je u tome isto, svi se mi dignemo pred televizorom i sad bi nešto napravili ili odem na Facebook, napišem ono, boss i sad svi ono, ili si bili bravo, nije, oporno sam se ovako udario, moram, jel, i jednostavno... I ne napravimo ništa. Ništa ne napravimo, to je poanta. A da, ali ja sam isto razmišljao, ja se ne mogu priklanjati. Tako je. Znači, Pernar recimo se digao u nekom trenutku, onda je opet sa Ruckom nešto pije C vitamin, nema veze šta, ali on je pokrenuo neku akciju, ali ja se ne mogu njemu prikloniti, jer ja vidim da on nije, znači nije, kako ti rekao, ja se ne mogu s njim složiti. Mogu se složiti u jednoj stvari, ali vidim da 90% ga, brate, znači moram promišljati i prije toga, zato ja se tebi kunem, uopće nisam razmišljao o politici zbog toga jer se nisam htio priklanjati, a ako ideš promišljati, onda bi bilo 10% ovog, 30% odavde, 40%, i zato mi je drago, znaš, da sad recimo ja u nekoj novoj toj stranci, već vidim 50% onog što bi ja napravio, od ove vidim 30%, od ove vidim, znači sad se već šanse da se zbilja nekom, kak bi rekao, da se uključiš u neki pokret su velike, zato opravdavam i Kekina i druge javne osobe koje su rekli, čekaj, sad već možemo imati zajedno neki cilj, ima nas dosta i krenimo. Zašto sam dopustio da ti pričaš o dijagram toka? Zato što dijagram toka, da znaju ljudi da si spreman raditi u takvom jednom savjetu stručnom, da imaš šta za reći i da zajedno sa drugim stručnjacima možemo dobiti solarne energetike koliko nam treba. Recimo. Pa da, ja sam mislio da bi ti samo neku komediju izvodio. Da, to je isto, recimo, mana, s tim se srećem pol života. Ja sam u znoju jednu noć ustanovio da sad već imam 35 godina te neke karijere, znači od te zločice 85-a, to je i više čak, te neke karijere u koje ti ništa nije sigurno. Kako ti rekao, možda danas bude gaža, možda platim plin, možda 5 godina ne bude gaža, znaš ono, a možda i snimim reklamu i dobijem fini parinjo, da ne moram ništa, znaš ono, to je meni super i ti to znaš isto, kad imaš 2 banke, 3 banke, to je život u kojem stvarno uživaš, ja se ne bi menjao s nikim. Tu nešto odradiš, treba ti da neku gutu, odeš, tam su curke, ovde, auti, more, sve, ali kad imaš 58, kad imaš sina od 18, kad ti veli, evo gospodine, razmišljamo da s vama napravimo jedan projekt, ovo ono, koji je recimo 20.000 kuna i ti sad veliš, gle, ako ovo upali, riješio sam plin, riješio sam gume, znaš ono, i onda nakon 2 dana veli, evo, nažalost, samo da vam javna uprava odlučila da ne. S 58 se osjećaš ko galebovo govno, da ne ono sad reći nešto gore. I onda, dobro, nema veze, sad ćemo mi nešto drugo. Nije to više to. Mislim da ipak je veliki problem i u tome što u tom, svi smo mi poduzetnici i na kraju krajeva prolazimo nešto u poduzetništvu, jasno nam je da postoji neko tržište, jasno nam je da bi se trebali natjecati ono najbolji i da bi trebale najbolje stvari prolaziti. Međutim, vjerujem da i u svijetu u kojem si ti, a i u mom, to neko slobodno tržište nije baš tako fair, ravnopravna tržišna utakmica. Nije ni izdaleka. Jel da nije ni izdaleka, da. Nije izdaleka. Ja se u stvari divim. Ja sam imao firmu, imali smo jedan deo, bavio sam se prodajom kompjutera, snimanjem reklama. Čekaj, kako? Pa ti se bavio prodajom kompjutera i... Ja se bavio, da. Ja sam odlučio u jednom trenutku, jer sam stalno mislio da mi je ovo hobi. I to je bilo baš u doba večernje škole. Ja sam mislio, dobro, to je hobi, tako je moj otac govorio, znaš, šta radiš, pa radim na radiju. Dobro, to, nego šta radiš, da. I stvarno sam osnovao firmu, počeo se baviti prodajom, kad bi rekao, otpuštena ta licenca, pa svi koji su imali osjećaj i naručivali dovoljno robe, mogli su prodavati Apple Macintosh. I ne bi vjerovao, jedan od mojih prvih kupaca, s ponosno mogu reći, je bio Ilan Kabilja. Jer su svi na Atariju imali samplere i to, i on je prvi, dobro imao je lovicu, on je prvi rekao, ne, ja znam da je Mac najbolji i njemu smo složili cijeli taj jedan paket i vjeruj mi, u ime ljubavi je napravljeno na Macintosh. Ali mislim, zašto sam se ja trznuo kompjuteri, sjediš ovdje i plaćaš problemi, pa mislim, svi koji trguju kompjuterima, dobro mi da kažu. Uvijek. I pogotovo softveraši, ali vjeruj mi, jedan trenutak je bio kad sam ja trebao sklopiti stvarno jedan, recimo, veliki posao. Jedina firma koja je imala Mekove je bila Pliva, dok je još bila naša Pliva. Pliva, čekaj da kažemo gledateljima koji su zaboravili, to je bila jedna stvarno ozbiljna kompanija. Velika, ozbiljna korporacija, Suma Med, koji se izvozio u sve zemlje svijeta, znači bogati ko psi,
ali evo neko je rekao, će nam to. To ne treba to nama. Nema veze. I dolazim na sastanak, sve stari izbrijan, odijelo kravata, ovo, i razgovaram s direktorom tamo njihove nabave za 30 Macintosha. Znači, ja ti ne mogu opisati, to je danas kada ti neko kaže Bill Gates će te zaposliti u upravi svoje firme. I dolazi frajer i to, i veli, vi ste, ja velim, pa ne, ovo za me. Da, gdje je skrivena kamera? Ne, pa ja sam došao ozbiljno radi me. Da, Zuhra. Tako da je, znaš, u nekom trenutku je postalo, onda sam ja probao slati ovog jednog frenda da ide, ali onda sam shvatio da to više nema smisla. Još sam, jedan dan neke smo išli do mora, recimo Andrija Jarak i ja, onda smo ušli u trgovinu, ne? I sad ulazimo i prvi normalno, kada kaže, i da Bog da ti Andrija Jarak, i sad vidim ja njega da njemu to kuha, i rekao, dragi moji, budi ponosan da je to tako, moraš malo, da, budi ponosan da je to tako, međutim, ljudi ne razumiju to, znaš da si na telki, znaš da je to okej, pozvat ću ga jedanput da priča o tome šta se događa iza kamere. Andrija je Bog. On se recimo bavi tim poslom za koji ljudi uopće ne kuže kako funkcionira. Zato, znaš, jel ga vide, on je uvijek normalan, on je uvijek spreman za kamere i to, a to što se događa od tog trenutka, pa unatrag, pa kak je on tam došao, pa vjerovatno je naš taman htio ovak zagrist komad teletine, nekoga je nazvao i rekao, Juri, tamo je požar i to. To niko ne vidi. Da. A to je dio tog posla. Ajde, nešto sam pametno htio reći, vidi, sad mi je pobjeglo, ali sjetiš. Godine su to. Ba jesu, 100%. Kako je ono, stalno Akija, kad vidimo da od godine prolaze, sjećam se, to mi je. Sad su moje zastave, uvijek su iste boje, to mi je u glavu, ali okej. Meni neće pobjeći ovo što sam te htio pitat. Dakle, ja ću se vratiti na to. Molim te, ajde, stvarno zanima me da toj mlađoj generaciji kažemo zbog čega je njihovo, kad ga steknu pravo, jel, zašto je važno. Ja mislim, recimo, niko o tome ne govori na taj način i ja ću to ponavljati u beskonačnost. Dakle, sad idu izbori, jel, i sad ti, ajmo reći, onaj budžet 160 milijardi nečega, i ti imaš neki svoj glasić, jel? Oni svi pričaju o postocima i ovo i ono, ali generalno radi se o tome ko će sa 160 milijardi upravljati. Nevezano na to ko će koliko novaca unutra staviti. Sad ako ti vidiš to kao jedan krug gdje je 160 milijardi, onak 50% Hrvata kaže ne, mi nećemo, ne? I onda ovih 80 milijardi ode ovima tu. I sad ovi tu se bore, jel, ko će uzeti. Znači, it's all about money, hoću reći, pa samo hoću ljudima osvijestiti da njihov glas znači da su predali nekome pare. Pa bi možda mlađa generacija trebala shvatiti da ako im predaju to pravo, ne, i glasuju samo tako, da imaju problem, jer taj njihov glasić će morati vraćati vjerovatno za jedno još 100 godina, jel? Da, nažalost, vidiš, kad tako pojednostavni stvari, onda je sve puno jednostavnije. I puno jasnije. Puno jasnije. Ja tvrdim sad, recimo, da u skoro 40% ljudi koji ne glasa, je kako velika... misliš 40? Sad ću ja tebi pokazati, sam ti priča, sad ću ti ja reći. Nebitno, ali puno je. Ili je oko 40? Jako dobro. Recimo da je 40% ljudi koji uopće ne izlaze na izbore. Vjeruj mi da među njima sam nekad i ja možda ću ove godine baš sa voljom otići pa glasati jer je i meni već pun kufer, ali je bilo, znaš, to su bili ljudi koji su, vjerujem ti, ja zovem kao, to su ti kao normalni građani. Jer ti ako si primijetio, ti na Facebooku napišeš da si stavio crvenu papriku na grah, pojavit će se sigurno jedan frajer koji će reći, baš crvenu, SDP-ovac, Kenjac, komunista, ne znam šta. Znači, ti ako kreneš od najgluplje stvari, javit će se 10 krkana koji će reći, evo, i onda su ljudi rekli ovako, ja sam završio svoje škole, ja sam sad doktor, magistar, svejedno, inženjer i tako dalje. I ja se krvavo mučim da ovoj svojoj obitelji, ovo sve donesem neku lovu i ja se uopće u to ne želim petljati. Znači, i onda tu ima, zato što ne zna, kome da se ovi uopće ne razmišljaju, ovi su toliko mi grozni da ne želim ni znati za njih, i ti stvoriš jedan lijepi zid i veliš, gledajte, radite šta hoćete, jer ja ću se uvijek nekako, znači idem linijom manjeg otpora, ja ću se ipak nekako izvući, šta god vi to groznog radili, i to je najgore u svemu, jer ovo kako ti kažeš, kad to svedeš na lovu, to otprilike znači, evo, Hamede, jučer sam dobio na Eurojackpotu 1 000 000 eura.
Ja sam ti totalni antitalent, evo ti 1.000.000 eura, molim te, sredi mi sve ovo da ja uživam ovo ono. I ti dođeš sutra i veliš burki. Kupio sam ti Renault 4, ne možeš vjerovat kak izgleda. Kupio sam ti, ako znaš, dole iza Botinca, prekrasna nova urbana vila, imaš stan unutra trosoban, sa WC-om u hodniku, znači ludilo. O, ja vam čekaj, to je već bilo 1.000.000 eura. Pa nije tu kraj. U dvorištu imaš fontanu koja šprica, vrt, znaš kakav sređen, do Botinca možda nemaš 40 km. I ti to tako lijepo pričaš da ja na kraju shvatim, pa je, znaš, pa nije ni 1.000.000 eura, stvarno si ti dosta toga stavio tih 1.000.000. Tak ti ljudi ne razumiju. Znači, kad neko kaže da grad ima proračun 8 milijardi kuna, pazi, znaš ono, a ti ja recimo razmišljamo, hoćeš kupiti zimske gume za soma kuna ili nešto, i sad neko dođe veli 8 milijardi, namjerno to tako govori, milijardi kuna. Znači ja za 1 milijardu kuna mogu napraviti, ne znam, 100 škola, glupam sad, ali hoću ti reći, znači 8.000 škola, i onda veliš, dobro, samo malo, aha, asfaltirali su ovo su napravili. To ti je ta ista priča. Čekaj, i onda neko dođe i veli, ali ono što vi uopće niste primijetili, da je promijenjeno, i to mene najviše. Jeste vi vidjeli one skele ovdje, ondje, i onda ti i to je istina, i uvijek su iste, ali isto tako svake 4 godine su iste su one kacige kad se jeste to skontali? Da. To mi je top. I onda vidiš da je neko lukav i da te prca u zdrav mozak. Znači, jer ti na kraju kažeš, pa je, evo, ako pogledamo realno, to je stvarno za 8 milijardi kuna puno je napravljeno, ne može se reći. Ili ovo što je rekao kak svi za Bandića govore, je, pa dobro, krade, ali i nama daje. Znači, ne može nam to biti logika. Kako bi ti rekao, kogod se imalo bavi bilo kakvom znanošću, ne mora to uopće biti matematika. Ti možeš, to je ono što je rekao Bob Marley, možeš nas prcat neke ljude neko vrijeme, ali ne možeš prcat svo ljude svo vrijeme. I sad smo mi svi konačno shvatili da smo svi rekli ne. Nemoguće da će i sljedeće godine mi reći istu stvar. Znaš, ono, ko sad ti veliš, nemam ti, ili nisam ti mogao, znaš, ja velim, pa dobro, ajde, onda ti veliš, evo, kunem ti se, vratit ću ti lovu sljedeći tjedan. I ne vratiš opet, i opet ne vratiš, i ja onda 5. tjedan dođem, velim, gledaj, sad ću te roknut. Znaš, gotovo je. Tako je sad neka situacija kad ljudi kažu, čekaj malo, vi nama sad opet iste rečenice su to sa zarezima, znači niko nije došao i rekao, ne, dosta je. Znaš, ako sad uhvatimo nekog da je privatizirao zemljište ili da je napravio ono, da je uzeo 3 milijuna eura na tom da je poljoprivredno pretvorio u ovo, frajer ide 20 godina na robiju. Ne, vele. I ove, kak je nekad Mate Granić govorio, ako oni još jednom bace rakete na Zagreb, ja ću uložiti jednu oštru notu. Ne mre više niko od nas to izdržati. Znači, sad smo rekli, gle, sad je dosta. I sad, naravno, i to isto nije proces koji ide ovako. Tako je. Sad će trebati proći neko vrijeme, ali ko što vidimo i sa covidom, i sa potresima, i sa ovom situacijom sa rasizmom u svijetu, očito je da je sad globalno jedan trenutak kad se moraju početi stvari mijenjati. Najbitnija stvar i najvažnija stvar da se okupljaju ljudi koji ne nameću jedni drugima, koji gaje taj dijalog i gdje je u redu saslušati i onoga koji je na desno, domoljub nekom desno se sad, jer trenutno ne razumije. Ne ukida jedno drugo. Ne, upravo to je najbolje kaj on ne razumije. I u principu kad se sve to zajedno stavi na jedan ovako mali kupek i onda kad se sjednu i razgovaraju ljudi i ti kažeš, Duhra, ja bi to ovako, ne, ja kažem, ja bi to ovako, dođe treći kaže to ovako, ok, prvi dan se možda malo i posvađamo, ali onda drugi dan se vratimo i velimo, čuj, ja sam si razmišljao o tome, to je ok, možemo ovo, ajmo sad njega pratiti. Najveći problem, ponovo ponavljam, taj organizacijski deficit to nemamo. Da, ponovit ću, meni je krivo, jer strašno sam, nadam se da ću uspjeti ovdje dovesti neke ljude od struke koji će se htjeti slikati i razgovarati. Ja ti to iskreno želim. Gle, pokrenuo si tu super temu, ako ništa drugo. Svaki ovaj razgovor, svaka ova priča potiče opet nešto. Znaš, ja znam onu prekrasnu priču kad su rekli da inženjeri, znači kad bi struka, znanost samo radila, da inženjeri su radili auto bi trajao 150 godina, nikad se ne bi kvario, znaš, ono, i bio bi najbrže prevozno sredstvo. Onda ne može, moraju doći i ekonomisti, oni vele, ne možeš mi napraviti auto koji traje 150 godina, ali nemam kaj naplatiti.
i onda oni kažu ovako ćemo, pa je trajanje toliko, pa troškovi proizvodnje, pa ono. Onda dođe isto neko ko je recimo sociolog ili ovo, veli ne morate raditi aute od 10 metara dugačke, a ovi drugi da su sirotinja. Znači, auti moraju biti visoke klase, srednje klase, niske klase. Znači, ne možete mi raditi sad ko brodovi, znaš, sad dođe šejk, ima brod, jer tamo nema granice, ne? Kao koliki mu je bio brod? 340 metara. I takve nekakve, znaš, tu mora biti nekakva, kako oni stalno popularno govore, sinergija. Zanima me sad, vratimo se malo i na naše umjetnike i glumce. Pričaš i naše generalno ljude u, recimo, i u industriji zabave, kako to vole reći. Da. U ovo vrijeme razgovarao si vjerojatno s puno ljudi, svi imaju iste probleme i stalno ne bi se htjeli mešati. Vidimo sad se Mile hoće mešati, što je u redu, samo ja uvijek govorim o sadržaju iza toga. Vidimo pun mu je kufer, ja pretpostavljam. Da, naravno da mu je pun kufer, njemu je politika ga uvijek u životu pratila u stopu. Međutim, zaista kad gledamo javne osobe koje ulaze u taj politički prostor, ne mora značiti da ta javna osoba ulazi u politički prostor zato kad on silno želi u Sabor, ne mora, nego očito je da neke ljude koje ljudi ne prepoznaju i ne mogu ih nekako urati, kroz te likove, recimo, jer likove, to tako zovu sad, oni ipak uđu na neki način u Sabor. Međutim, kaj se dogodi kad ono preficijalno sad zaokruži 100.000 nečega, nekoga, kako to ti ta politika, kad onda sad on veli volda gazda stranke, ovdje se nadam da se u tim strankama koje nastaju to neće dogoditi, jel? On veli, dobro, ok, odradio si svoje. Pa to si mislim, ja isto se iskreno nadam da to ima nekog fair playa. Jel zamisli da Mišo Kovač uđe u politiku i da osnuje stranku? Ne, govorim to zbog toga, zato što je on miljenik naroda. Znači, ako on kaže ja sad ulazim u stranku XY, to automatski znači jedno barem 500.000 ljudi koji će reći on je takav i takav, on je kralj, on je dobar, idemo i mi. E sad, kad on odradi to da uđe 500.000 ljudi u nešto, da neko drugi, znaš, dođe i veli Mišo, hvala ti ko bratu, ajde sad ti lijepo se, znaš, nemoj mi sad ti uzimati ekrane, slavu i to, nego sad su ti, brate, makni. E to ne znam da li će se to dogoditi, a ne znam. Najvažnija stvar je da spomenuo si, moraš znati svoje limite, svakom od nas mora znati svoje limite i vraćam se na sve stvari koje sam radio ovih godina. Odgovoran građanin, odgovoran političar, odgovoran poduzetnik moraju znati koji su mu limiti i moraju se okružiti uvijek boljim od sebe. I samo kritika neka. Nema samo kritika. Znači, recimo, ja to ne znam. Da, ali to je teško. Ja ne znam pjevati. Ja sam bio i onom Zvijezde pjevao, ja kad sam vidio ljude koji su stvarno, i to je stvarno božji talent. Mislim, ja sam zavidan cijeli život ljudima ko Giuliano, recimo, koji pjeva ko Slavoj, a ništa to nije zaslužan za to. On se probudio i zna pjevati. Kužiš, i sad... Zamisli mene, ja ne znam. Ti si na pol puta, ja sam recimo u Tušu pjevao, onda su mi svi govorili kako ti dobro pjevao, onda sam to u Zvijezde pjevao sa Jelenom Radan. Ona mi je bila mentorica pa je rekla daj probaj ovo. Na kraju je ona sutkinja Martina rekla, a čuj, parlando, naš pjevao sam Ruzinjavi brod, jer je to najmanje što možeš nota ispustiti. Ali nebitno, hoću reći, nije sramota reći, ne znam. Nije sramota reći, ne znam, ne mogu biti direktor, nisam menadžer, ne mogu biti član uprave, naš, a ne, ja sam sin od gospodina, naš, saborskog zastupnika, ovo, ono, i onda očekivao da je veli, a vi ste, pa joj, tamo nam fali nadzornik, šef uprave nadzornog odbora, ovo. I onda se nadat da će biti sve ok. Da, i onda slučajno dođe po tebe, dođe Andrija Jarak i izvještava. Slučajno, jel? Pa mislim, u ovom slučaju nekim dođe Andrija, pa nekim izvještava. Ma ne želimo mi nikom ništa loše, mi želimo samo sve dobro. Ono što je bitno da se dobri ljudi nađu na dobrom mjestu, ovako ko nas dvojica. To bi ja povezivao, to bi ja povezivao. Znači, svako ko zna, ja znam tebe, znam kako funkcioniraš, znam kako radiš, znam sve, ja tebe preporučujem znači ja ne moram s tobom imati kontakt poslovni, ali znam recimo da postoji jedan čovjek koji je isto dobar, marljiv, pošten i ovo sve, koji treba, ne znam sad, novu televizijsku emisiju i ja spojim vas dvojicu.
I velim, on ti je super, on ti je, znaš, ono, i vas 2, 5, 8, 14, 28, 30, doćemo do firme, a možda za 10 godina i do države. A možda će jedan od njih poslati ono konačno na televiziju da to postane javna televizija, da. Jer ona je javna kako kada, da. Bolite to malo, priznaj i mene. Boli me, ali evo, ja ću ti reći samo za kraj, da lajem danas jer si mi inspirativan. To je s naše strane sad recimo neki logičan kraj. Čitao sam jednu divnu knjigu, zove se Manipuliranje mozgom. I onda su u nju stavili dokumentarno sve eksperimente na mozgu koji su rađeni, koji su legalni. Znači, tako da ima i nekih za vrijeme Drugog svjetskog rata koji su zbog rata bili legalni, ali su uglavnom dokumentirani. I jedan od najljepših, recimo, miševima su tražili centar za ugodu u mozgu i našli su točno gdje im se nalazi centar za ugodu i stavili su im 2 elektrode i onda frajer kad stisne gumbić, miš doživi orgazam, odnosno, našli su mu, stimuliraju mu centar za ugodu. I neko pametan je rekao, pa kaj ti stišeš, stavi im taster u kavez i da oni njuškom, kad god hoće da im je ono dobro, da stisnu gumb. I onda najljepši dio. Znaš šta se dogodilo? Svi su umrli od gladi. Drugo nisu radili, samo su stiskali taj gumb. Tako da velim ti, nas političari dosta funkcionira na taj način, tako da mogli to promijeniti. Nikako ne mogu, ne znam, ovi moji mi valjda nisu bili, ili ja ne znam, kao pravim se da neke kužim tu po kompjuterima i onda ne vrem čitati, ili smo to, vidim, piše 20 komentara, ja ih ne vrem vidjeti, 20 pitanja vjerovatno dodatnih koji su došli, ja ne vrem niš vidjeti, no, nisam ja gotov s tobom, nema, bez obzira na to. Aha, nekak si mi nagovijestio da se bližno. Ne, okej, gledaj, tu smo pričali ovo, ali još imamo tih nekih detalja, nisi mi odgovorio, mene stvarno zanima. Evo, ajde da si lik iz Kuma, ne? Dobro. Okay. Ajde onak se uživi u taj jedan lik, kako bi ti recimo to napravio? Ja ne bi mogao biti Marlon Brando, znači pravi Kum, jer nemam tu, znači on je zbilja faca i on je fearless, on se ne boji ničega to. Ali mogu bi biti živčan i Al Pacino, da, znaš, da kažem ti ili ćeš sad početi raditi ovo što ti ja govorim ili ćeš vidjeti šta će se dogoditi. I nažalost ja imam hrpu situacija tako u životu kad, ko mnogima sad, kad ti pukne film, gledaj. Mislim, prestani više. Znaš koliko sad imaš situacija gdje trebaš reći, Borg, ajde molim te još samo jednom mi to napravi, ja ću ti glavu očarafiti. Tako da bi ja bio vjerojatno taj lik, jer se nakupilo se toga, brate, ne znam se više. Znaš, sad već dolaze, kako bih rekao, do izražaja i ta osnovna neka pravila ponašanja. Ko ti je najdrži komičar? Ako imaš najdrže komičara, nemoj sad govoriti domaćeg, ako ti nije to i stranog, evo recimo. Ma imam i domaćih i stranih. Ja ne znam zašto mi s ponosom ne ističemo da imamo najveći broj vrhunskih sportaša po broju stanovnika, glumaca, pjevača, sportaša sam rekao, znači najveći broj izuzetnih talenata po broju stanovnika. A mi najmanje govorimo o tome. Znači, mi imamo glumce, znaš i sam, Zrinka koja hara vani, Vinko Černjul koji je vrhunski snimatelj u Hollywoodu, kod nas isto, ne znam kog bi ti istaknuo baš kod komičara, ali oni su za mene svi, ja imam samo najbolje riječi o svima, evo, ne znam šta bi drugo rekao. Što se stranih tiče, ja preferiram, ako se ti sjećaš, bili su prije ljubitelji Benny Hilla i ovog Dave Allena. Znači, Dave Allen imao stil da ima viski i da priča spontano ovako neke stvari. Ovako stala, ali ovo nije skivi kaj mi doćemo Da, i on je pričao o svemu, pričao o crkvi, o politici, ovom i ono, a Benny Hill je imao foru, trči, pospatakne se na bananu i to. I to su po meni te dve osnovne nekakve kategorije kao humora. I ja sam uvijek preferirao tu Dave Allen, Monty Python, ovakve, znači ne na prvu, nego slojevite i slično, i imamo jako puno sad i stand-upera i humorista i svega, ali to je nezahvalno ime. Da ne zaboravim da mu kažem ovom Šariću. Ne? Da. Si kužilo, počeli pričati viceve o meni, mislim, ne kužim, to sam čuo. Kad sam ja bio u dvorani, to nije rekao, nego, znaš, kad me nije bilo ovo, a i da ne mogu mu oprostiti, jer mi je jednu od mojih kćeri hoće oženiti. Ovu malu Korenu. Ne bi ja dao. Ne bi ja dao, ja isto, mislim da nije zaslužio.
Korina ili Korana? Korana, kakva Korina? Korana. Da, morao sam opet se lupiti, znaš, ono, srce me boli, ono, kad ga ne vidim. mogu ga jako napadati, to je recimo stand-up je toliko otvorena forma da sad ima, znaš, ono, raznih stilova. Šarić ima jedan od stilova da malo, ono, neću reći, ali da dobro vrijeđa čak i prisutne i ne znam, i politiku. U jednu ruku hrabro, u drugu, ja sjećam, mi smo jedno vrijeme nastupali zajedno za Ožujsko, ono, sjedni u sici, spriča vic nešto. I ja imam neki svoj stil, naravno, ti ljudi koji se s tim bave u toj firmi, ne bi komentirao. Znači, ne možeš biti cijepljen od humora, a raditi marketing za humoristične akcije za korporaciju. Znači, taj dio nikad nisam shvatio. Tipa, ko sad ti radiš, recimo, za Ericsson i ti si zadužen za njihov event i ti veliš, nemam i... Budi dobar. Ili znaš onaj, znaš... Ne, da ja ti to... Ono... Tak je to funkcionalno. I uglavnom ljudi su bili tam neki majstori, ono... I on ima taj nastup, između ostalog je rekao, kako se vi zovete, gospodine? A pazi, stoje 2 knaufera. Ono, šljakeri. I uopće ne znam kaj se događa, što stand-up, nema pojma. I ovaj je rekao, sad ubi me, jel... Melvudin ili uglavnom muslimansko ime, neko koje je nama samo smiješno, tipa Mehmedalija i ovak nešto. I on veli, a ko ti je dao ta glupo ime? Dobro, jer ne razumije, znaš, dobro, do neke mjere je to smiješno, ali pazi, ali zato je to teško, ali se slažemo. Zato je to teško, ali zato je, velim ti, ja volim one koji imaju onu finu mjeru. Znači, recimo, zločesta djeca stvarno su izgovarala monstru za današnje prilike, strašne stvari o političarima, sve, ali nikad se nije spominjalo obitelj, nečije ime, nečija supruga, djeca, ono. Napadala se ta osoba, kako je obučena, kako je glupost rekla, ono, ali nije bilo, znaš, ali ne možeš nekom doći reći ko ti je dao, jer to automatski povlači da je to otac ili mater. I tak glupo ime, pazi, glupo možda u, ne znam, u Rovinju, ali, znaš, Mehmedalija nije glupo ime, ne znam, u Tuzli ili u Zenici. I sad mi je najbolja ta reakcija, sad čovjek ne zna da je to stand-up i onda veli, čekam te vani. E-sport, moram te to pitati. Mnogi ne znaju zapravo da Hrvatska imala, Hinla se zvala ili tako nekako. Da, stalno sam pokušao... Ne znam čeg je to kraće. Hrvatska industrija, nemam pojma, nebitno, ali to je bio si voditelj prvog e-sport događaja u Europi, a neki kažu čak i u svijetu. Vraćam se zbog toga, ja se vraćam na tu našu mladež, na te naše klince, koji dugo sam vodio jedan start-up, to je nevjerojatno s kakvim oni idejama dolaze. Nevjerojatno je da država ne prepoznaje, odnosno da mi svi zajedno nismo prepoznali da to sjeme treba izvaditi sa strane, dati mu sva ova okruženja o kojima govorimo, dakle dati mu sav support kroz mentor i ovo i napraviti nešto zbog čega možemo biti ponosni na to, nego svi neki koji uspiju zapale van, tako su i ovi naši znanstvenici i ostala ekipa. To će im se ko bumerang vratiti. Mislim, sad se već vraća, ali će se vratiti u opasnim razmjerima. Znaš, jer ti ja znamo, ajde pusti nas, jednog liječnika da bi došao u fazu da liječi ljude, znači mora proći cijeli fakultet, mora proći stažiranje, specijalizaciju, znači ugrubo govorim, s 30 i nešto godina on može raditi liječničku praksu. I sad se dogodi to da ti ljudi 30 godina ovdje završe škole, završe specijalizaciju, stažiraju, obave određenu praksu, ono, što košta x kuna, znači sve sa 6 nula, i onda vele, to mi je hvala za to sve, i odu u Irsku. I ovi iz Irske vele, vi ste, ne znam sad, specijalist za abdominalnu kirurgiju. Veli on, da. Pa ne da ću ti dati sve, nego dobio sam gotovog, kirurga, pilota, medicinsku sestru, ovo, ono, i onda ovi naši vele, aha, vidit ćete vi, kad mi napravimo program. Program je trebao biti prije 15 godina, 20. Znaš, ti stvarno, evo, ni ti svojim kćerima, ni ti ja svom sinu mogu reći, gledaj sine, završi lijepo neki pošteni fakultet, budi odvjetnik, dobro, odvjetnik bi čak bio, dobro mu rekao, nego, ne znam, završi, da, elektrotehniku, strojarstvo, ovo ono, pa mic, pa u Ericssonu, pa malo radiš te semafore, pa šarafiš semafore, pa bit će ti plaća do duše u početku 5.000 kuna. Za 10-20 godina, veli on, tata, neću živjeti 6 života, mislim, daj mi sad nešto. Da. A onda mu mogu reći samo, ako hoćeš baš sad, imaš ovako, imaš Irska, imaš Njemačka, imaš Amerika, imaš Australija, šta da mu drugo kaže? Kad si spomenuo liječnike, pa nije tako liječnicima loše. Vidiš da su svi u politici, da je tamo zapravo dobro.
To ti nije nisu svi u politici. Možete reći. I oni više ni sami ne znaju šta bi. Mislim, zna se točno kako prije si, nisi mogu ići na operaciju ako ne nosiš kovertu. Ali sad, šta ćeš reći protiv toga? Ako, pazi, ja prvi ne bi da mi neurokirurg operira mozak, a da ima plaću 3.700. Prvi ne bi. Slažem se. Stari, ili imaš bar 15.000 kuna, imam, onda me operiraj. Jer ovak za 3.700, ću te ja morat još platiti, a se tebi neće dati. Rećeš, gledaj, naš sam ti neku kuržicu, ali nemam sad tu kopat. Nemoj sad tu kopat. Tu su i policajci i vatrogasci, da se ne varamo. Htio sam reći da ima jedan primjer iz Njemačke, ja sam, kako sam si živio si u Njemačkoj, ali ja isto imam te primjer u Njemačkoj. Kod nas se ljudi čude kako to, korupcija, mito, sve pod normalno, ne? Ajde podmiti policajca u Njemačkoj. Da. To naši ljudi jednostavno nikako ili da shvate ili je to... Ili barem, kako bi ti rekao, ili barem to napravi s toliko stila i lukavosti da to ne bude toliko napadno i glupo. Ja sam doživio da je čovjek, recimo jedan Talijan koji je recimo najbliže našem mentalitetu, je bio zastupnik Fijata za cijelu Njemačku. I oni su u jednom trenutku napravili ponudu, dajemo poduzećima za 60% nižu cijenu, ali s tim da morate raditi minimalno, 30-40 tisuća kilometara mjesečno i onda ćemo mi ta vozila uzimati i testirati da vidimo šta se događa. Znači moraš trošiti veliku kilometražu, zato ćeš dobiti Fijata 50% jeftinije. Evo. Naravno da moj gazda Njemac koji ima 2 zmije u džepu je odmah to skužio i kao idemo mi, nazove on Talijana i veli gledajte mi bi o tom i sad normalno naš koji kod nas Talijan veli pazi nije prošlo ni 12 sati veli Fred žao mi je to je već sve je to već podijeljeno veli ali dajte da dođe i sad veli nešto preko volje ajde dobro dođite i sad gledaj gazda moj uzme najnoviji Apple ti ga sad imaš na stolu. Znači, ako ništa drugo, to su uvijek bili najljepši laptopi. Nisu možda, znaš, neću se svađati sad da li su bili bolji, ali u svim filmama svugdje Apple je prekrasan. I on uzme najnoviji model, koji je tanak, titanijum, davnih godina. I dolazimo mi kod tog Italijana, veli, gledajte, evo došli smo, rekao sam da je to već, znaš kak Italijani, narukica, Joe Pesci, ima te sve podijeljeno, nema. Veli, molim vas, malo pogledajte čime se bavimo, izvadi ovaj laptop, ovako tvoj. Okrene ga i sad želi... Odakle znaš da to biće moj? Nebitno, ali takav dizajn, recimo, ovo je prekrasan dizajn. Dobre, molim te. Gledaj kak je tanak i to. I sad on to izvadi Italijanu. Gledaj kak nema, mislim da ne ispadne, viš da nema... Već je pohaba. Pohaba nije. Sad si sam sebi skočio usta, znači da si ga kupio kad je bio najnoviji i kad je najviše koštao, ne? Ako je već sad tak star, a noviji je model, sram te može biti. Nije, nemoj tako na mene, daj mislim reci da to... Zato kad stalno to čohaš, to je kontrol. Znaš zašto? Zato kad sam se više od pisanja, znaš, oprosti. Uglavnom, da, on sad to krene prema njemu, Italijan pogleda onu svoju kvrgu od HP-a, tako su ti, mislim, u to doba su laptopi bili tak debeli, sivi, ružni i on pogleda onu svoju kvrgu i veli, ke belo, što to uopće postoji, da kakav je to kompjuter, da ovo, da ono. I ovaj Njemac mu veli, vidite, to su sad naši i kao na ekranu ovako mu pokazuje čime se mi bavimo, mi prodajemo te kompjutere, i sad vidiš kak njemu mozak radi. Aha, dobro. Veli, gledajte, možda još ima tih par ponuda, ja ću razmisliti pa ću vam javiti. Veli, Njemac, to je meni dovoljno dobro, javite nam sutra, ok, i mi izlazimo van i veli Italijan, zabravili ste laptop. I veli moj gazda, koji laptop? I sad tih 3 sekunde, to je meni genijalno, znači veli, koji laptop? Italijan skuži, ok, che bene, zatvori, sutra izlaze, Fiat, bravo, punto, koji god hoćeš. Znači, nije sad da jedino u Hrvatskoj postoji korupcija, ali daj molim te onda, ako već se s tim i baviš, ima na tim menadžerskim nivoima raznih, ide na džakuzi, ide na Bali, znaš, svi se oni međusobno nešto, ali daj nek to onda ima barem malog stila, a ne ja dođem i velim, ja bi otvorio frizeraj, frajeru iz općine, onda veli, a gdje sam tu ja? Znači, bit će nešto, ali daj malo šuške mi, brate, znaš, malo kreme za ruke, ne može to tako funkcionirati. Ne može funkcionirati, mi se moramo zaista boriti da sve te neke devijacije u društvu prvo detektiramo, da im postavimo nekakve protokole ponašanja, jer je to najbitnije, i da konačno iznjedrimo društvo, ja stalno to ponavljam, koje će stvoriti državu jednakih mogućnosti, prava i obaveza za sve. I da onda po svom trudu
tvoj sin kad završi zaradi, ali da zarađuje sve više i više ukoliko se više i više trudi i ukoliko bude zaista pošteno i odgovorno radio svoj posao. Ali ako je pošteno i odgovorno i nema ga to naučiti, hoćeš... neću sigurno. Neću sigurno. Ove bubnjeve, da njega ne mogu podmiti, mogu jedno palicu. Samo ću njega zeznuti. Sad zamisli njega koji recimo zbilja bubnja fenomenalno. I do njega bubnja frajer, klepa neš bez veze. Sad zamisli, ali on je vidio to već par puta. I sad mi radimo natječaj u kojem ćemo jednom mladom bubnjaru dodijeliti 50.000 kuna za stipendiju za Rock akademiju u Beču, ne. I dolazi sad sudija, to si recimo ti, i sad i ti i ja se gledamo, i ja velim, evo, ovo je moj sin i mali ga Roka, i ti veliš, mali je genijalan. A ovo ti je od tetkine pašanca, malog, rođak jedan, voliš ga, znaš, on je ipak tvoj. I frajer ga klepa, ali baš ne zna. I ti meni mrtav hladan, ovako oči veliš, a evo, očigledno ide on. Da, i ti ne možeš... Razumiješ? I ja te gledam, ja bi ti oko izvadio i onda shvatim da smo u takvom sistemu gdje kao moraš reći, jer ako ja sad kažem, gle, sad ću te tužiti, sad ću te ovo, on ćeš ti reći, gle, sad ti mali neće nigdje više svirat bubanj. Da. Jer sam ja, naš, pero, a ja imam ljude koji imaju ljude. I mali ti neće, sad će svirat frulu, a ne bubanj. Znači, ne smijemo, moramo se prestati toga bojati i reći, gle, dobro, ti budi frula, a sad više nećeš biti ni u Saboru, ni u županiji, ni nigdje, jer si jer nisi zaslužio. Zuhra, samo da ti kažem šta je Hinla. Pardon. Tebi je palo. A tebi je palo. Nemo slučajno nas optužiti se. Samo da ti kažem šta je Hinla. Odmah su mi tu javili. Dobro. Odnosno, čovjek ti je, samo da se sjetiš, Hrvatska informatička natjecateljska liga. Tako je. Dobro, sad mi je sinulo, to je dosta davno bilo i to je bio, mislim čak, velim ti, na europskom i na svjetskom nivou prvo natjecanje tog tipa. Ma ja sam, kao neko ko studira elektrotehniku, imao čast da to vodim. Prvo, hvala ti što si došao večeras. To mi ne moram zahvaljati. Drugo... Platio si ćevape, ostao bi još cijelu noć. Drugo, molim te da sve ljude koje poznaješ oko sebe, da im kažeš da mi to polako sve spremamo. Ne. Ako slučajno, viš kako su se ovi u onoj birtiji prepali, šta će biti, hoćemo mi biti, u kojoj jedinici, onu scenu, u kojoj jedinici. Ali meni sviđa mi se ta tvoja strategija i ja bi te volio da ostaneš, ja te zovem kraljevska kobra. Znaš zašto? Znaš, ona dok ovak miže po zemlji misli, te zmija. I onda Buros kad se digne onak, pa je 2 metra visoka, onda je malo guza radi ko meduza. Tako da mislim da je to najbolja strategija. Ne moraš se uopće sam hvaliti. Ja sam malo proučio, da sad ne idem u dubioze, malo sam proučio te neke ideje koje potiču od alternative i prvi put, znaš, čovjek kaže, gle, ja se sad, u ovom slučaju se slažem sa 90% stvari. I sad koliko to moja malenkost tu sve može pripomoći, to ćemo razgovarati. Nećemo ništa otkrivati. Ništa. Znači nas politika ne zanima, ali nas zanima da preuzmemo politiku cijele države. Ono što mene zanima da mi ostanemo čista obraza i da to što ćemo napraviti, ja se nadam u vremenima koje su ispred nas, da bude ipak da možemo pogledati se u ogledalo, prvo sebe. I sve ljude oko sebe. Da, ali najbitnije. Da. Blagoslovljeni smo da imamo djecu i da ih možemo pogledati u... Hvala ti, Zuhra, još jedanput što si došao, odvojio vrijeme. Dragi moji gledatelji, vi koji ste bili s nama u live prijenosu, ja se nadam da ste... Je li iko bio? Mislim, bilo je ljudi, ali je poanta cijele priče nije to da li su oni bili ili da li nisu bili, nego da li sam ja uspio tebe, a i ti sebe ipak predstaviti u jednom malo drugačijem svjetlu i da su ljudi ipak... Konačno smo imali malo više vremena, pa smo se i mogli predstaviti malo duže. Ali evo, ja pozdravljam, jer ja nemam rodbine, ja nadam se da ti imaš sve koji su gledali, i Hamedovi su rođaci i tehničari. Hvala vam, vidimo se u sljedećoj epizodi, ponovo će biti jedna vrlo interesantna osoba ovdje sa mnom u studiju. Nije sve tako crno. Nije.